hafi. Many people Aye, come out to give testimony. amegeɖewo dogo Many more va are ɖi still having ɖase testimony yet to give. eye ɖaseɖiɖi gale amegeɖewo si be woa ana ke wòtrɔ ya la xexlemia agadzi ɖe dzi míade akpe na Mawu le nu si ko wòwɔ na mí la ta le GCK ƒe ɖoɖoa me la. Make a joyful noise Eye unto the Lord. mina mia do ɣli na aƒetɔa mida akpe nɛ kple asi kple ƒoƒo mitsɔ ha dzidzi do Mawu ɖe dzi. Eya ɖeka koe nye Mawu, eya ɖeka koe wɔ mí eye míenye yeƒe edzokɔ eye míenye yeƒe enye míaƒe alẽkplɔla eya ta da akpe nɛ kafu ebe ŋkɔ eye na asubɔ eya ma. Amen. Nɔviwo míatsi te míaƒe afɔwo dzi eye ne mía akafu Mawu míade akpe nɛ na dziɖuɖu si ke wòna yeƒe dukɔa le esime ke wòle gome kpɔ le ɖoɖo gã sia me eye huwɔnu natsɔ akpe dada gã nɛ eye fiɖa gbe yɔɖa fiɖa eye memeɖa eye egbedzi kanyi hã míewɔ subɔsubɔ. Mina míatsɔ bubu kple kafukafu nɛ, mina míatsɔ dodo ɖe dzi ne yama, mina míakafu ebe ŋkɔ eye míayra eƒe ŋkɔ eye wɔnu eye na da akpe na Yehowa eye da akpe na Mawu elabena eɖe ena be míekpɔ gome le ʋuʋukpɔkpɔ ƒe nusẽ la me, dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe nusẽ la me eye míada akpe ɖe nu gãwo si ke Mawu wɔ na mí la ta eye Mawu la va sra eƒe dukɔ kpɔ eye Mawu wɔ nu gã na amewo. Mina mía akafui, mina míasubɔ Yehowa, míesubɔ ebe ŋkɔ kɔkɔe la, mítsɔ bubu nɛ, mída akpe na Mawu eye dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe nusẽ míekpɔ gome le Mawu ƒe nusẽ gbogbo la me eye eɖe zɔ le mía dome. Mawu míedo ɖe dzi. Mayi eƒe gbedoxɔ me kple akpedavɔsawo. Mayi eƒe gbedoxɔa me. Mayi ɖe Yehowa ƒe ŋkume kple akpedavɔsawo. Ma to na Yehowa be ŋkeke sia ye Mawu wɔ na mí. Open your mouth and rejoice. Wonu na de akpe nɛ elabe Mawu wɔ nu tɔxɛ na mí eye ewɔ nu gãwo si ke míele mɔkpɔkpɔ me la na mí. Wonu eye na de akpe nɛ eye nu sia nu si ke Mawu wɔ le GCK abe ɖoɖoa me. Mawu la yo dɔme na mí. Eye le afi si ke wole Dutoƒo Mawu kaka lea le Togo le afi sia la Mawu wɔ nu gãwo le Yesua ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le. Amen gã ɖe míade akpe na
Ici que Besimi Nola, nous fiala gan W.F Kumuyi. Eye Dakwena Maule Miato Bogometuata. Pasteur da yepe subo pe do wa mela Mawu to ya maji pe wa kasi tuko kata ji le anyigbanji nuchi koko onye supernatural strength from heaven, eye supernatural visitation from on high upon this Chipo man of God. The man le of the moment for this generation. Ezamna Jijimesia Minamia Akafu Yepe Nuko For the mighty Minamia Subwe manifestation of God so far upon us through his Dowe Monya Bobromela Mau Penusen Derego Minamia Akafu Yehoa Penko in Jesus' Le Yesu Benkwadie Miedo Gberale Amen. Amen. Like I told you tonight, Ale sigame gbono we troyala Sunday, Esienye nkeke Enelia Dutoƒo nkeke Enelia visitation of God from on high, Eye maula unkan we troya particularly upon your life. Eye maula wo o jime jijo jina o Chapter 50, I pick verse 50. For thanks be to God. Abena wada kpena mau sina mi jirudu si nami mi duadzi da si le Chrisome eye maula no jirudu ela akasi wo lubonchi akasi wo gbọgbọnchi akasi wo fomianchi akasi wo agbea pogo de siarenchi eye tona Yehowa be mekpɔ nyemowu nyemowo dzire toa wo nu eye wo ame si ke wɔ dziƒo kple anyigba la wo koe awɔ nam ele teƒe sia eye le teƒe sia amesasra kpɔkpɔ tɔxɛ eye ana mia dometɔ ɖe sia ɖe dziɖuɖu sia bena afi sia afi si ke ne lea ọha akpɔ gome le me eya ta kɔ wo gbe dzi na Mawu ame si ke wɔ dziƒo kple anyigba ame si ke wɔ dziƒo kple anyigba Aƒetɔ nye ŋkuwo le dziwò le tɔtrɔ be to sia dzi la nye ŋkuwo le dziwò Aƒetɔ ɖela kɔkɔe megato nu va yɔ se nye ɣlidodo Aƒetɔ esime ke ame mlamlawo le wo yɔm la wo kasi wo ŋuti megato ŋuti va yi Yehowa megato ŋuti va yi o Aƒetɔ nye nɔnɔme le teƒe sia mesese na o Yehowa nye ŋkuwo le dziwò nye susuwo nye ŋkuwo nye mekpɔkpɔ le dziwò wo si ke wɔ dziƒo wo si ke wɔm la kɔ gbe dzi na Mawu eye yɔe be dziƒo ƒe asia ne ka ŋuti o dowli na yɔe na to ne be na Aƒetɔ kasi ŋuti o dzra ɖokuiwo ɖo be na xɔ nu le agbɔsɔsɔ me trɔ ya dzra wo dia ɖo be na Mawu ne kasi ŋuti o trɔ ya eye woe nye ame si ke wonye ame si ke mɔnukpɔkpɔ le nɔte kpɔ ne ɖaseɖi le asiwo la eye o Mawu ka asi ŋuti o yɔ ɖe agbe alo le Dutoƒo Mawu kaka si ke mie va wɔ va yi la me la mie le nɔte kpɔ eye miava ŋgɔ ne miava ne woana mi mɔnukpɔkpɔ ne miate aɖi ɖase le afi ma
personal preparation. Yadrado amentoto wonye. The triumphant power of God is about the resurrection of Christ. Jidudu pokpo penu sen. Sunday is the day To of Kristo resurrection. adila. Kosira si adila. Ela nye wo. Ela chitre chichi ben sebedo le nya. Wagbeme. Nabe chitre chichi ben sia ne kasi wolubon. Wo gbogbo. Eye wo agbe apo gomere sia la chitre chichi ya. Penu sia ne wodo. You are my maker. Ebe owenye nye wola. Wale mokom pomena o. Ela bena no yon Yehowa la made jirefo na o. Eka nye o mokpokpo wetroya o. Finding up gradually. Expect anything tonight? I'm sure you are expecting. That's why Le mokpokpo menana ne wetroya. Kakale jiso asienwe le mokpokpo menane. and look up to heaven. Eye And lift up your eyes up to heaven. kwa wo mo eji. Tonight is Wetroya la enye wo wotro. Wotro sia enye nye wotro. your testimony. Step out, step wing of the podium. Eda se dide mi asila mi va Continue the prayer. akploa pujo ma pe mioji no do gbarabe wotro ya yin wotro mega tonchi avayo Seigneur lu dodo esime ke amole yo omla ene wena mola apeto Seigneur lu dodo Let heaven hear your voice na jipo wase wo gbedodora on this ground. Mighty, mighty miracle have been wrought by the power of God. And you are left le on the tepe line. siala nkunu You gang are gang left gang le on jojo the line. eye wo nya mesike Up your own from God. wonye ame sike nkunu aba chuo ha nku aba chuo ha kuno da chuo ha wotro ya eye o ha odawo jiru popo penu se abenu metoto wo gapopo asu be o ha na wo metoto a jiru popo pen se abenu metoto a o ha na akpo gomeleme Your ache will be added on. no sianu meka nu sike chakale o agbemo wotro ya nu sianu lako egbe nye chitre chicha benu se apeta etepesia yepenu se etepesia yepe gbogbo etepesia eye mo fe amesiamina na jimesia aha ele etepesia boy eye ne wo kuloa le fufulu la apeto la yue na o gbobe wotro ya enye nye wotro fiansi sia enye nye fiansi egbe fin ebe egbe enye nye nkeke ya egbe enye nye nkeke ya Among God, the leader. awole amesiame fagbeme dola okplola o amesiame ne mafe gbogbo enye vu kpokpo fe gbogbo afisi ke mo fe gbogbo le la abrore none vu kpokpo none esimeke Yesu Kristo wa ponto titrela aboyo menono de siare nucho
etsɔ dzidzɔ vuvukpɔkpɔ nukunu dɔyɔyɔ ƒe nukunu na amewo eye dzidzɔ yɔ anyigba dzi fũu le egbe nye kɔsiɖa. Gblɔwo xaxa nyawo na Yesu. You must take all of your heart. Gblɔwo xaxawo nyawo woagbanyawo wokuhiwo nyawo na Yesu. Yesu ase eye wòawɔe na wo. Tonight. Some other night for some other people. This night. Eye ezã For you. wòtrɔ siko va yi la ame bubu tɔe ke wòtrɔ sia tɔwoe. Wòtrɔ sia tɔnye. Wòtrɔ sia miatɔe. Every power contending with your life. Eye nusẽ sia nusẽ si ke la Those forces. dɔ wɔm le woagbeme la wo katã no yi klo dzi le wo And has given agbeme wo katã woadze klo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Woŋlɔ ɖi bena le Yesu ƒe ŋkɔa dzi la kosia klo ɖo la dze. Kosia klo ɖo la dze wòtrɔ ya le Yesua ƒe ŋkɔ. Eye nusẽ sia nusẽ si ke le kame tem le woagba me. Nusẽ sia nusẽ si ke le kame tem le kple wo dzidzɔ la kple wo ƒomea wòtrɔ ya wo katã woayi klo dzi. Eye nusẽ sia nusẽ si ke Pasteur va Dutoƒo Mawu kaka sia me la wo dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe nusẽa aƒo ƒu anyi akakawo eye kuhi sia kuhi le wɔ ŋuti la me la wola dze wola yi klo dzi le Kristoa ƒe ŋkɔ me wòtrɔ ya. Agbã si ke le wòadziwo la wola ɖe ɖa wòtrɔ ya elabe Aƒetɔ Yehowa le teƒe sia wòtrɔ ya. Eye Yesu Kristo la efɔ tititre dziɖuɖu tɔe dziɖuɖu kpɔkpɔ be nusẽ to Kristo dzi. Eye dziɖuɖu kpɔkpɔ be nusẽ ne mía dometɔ ɖe sia ɖe wòtrɔ ya. Eye nàɖu dzi to míaƒetɔ Yesu Kristoa dzi. Míada akpe na Yehowa si ke na mi dziɖuɖu gã si to Kristo la me. Eye Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi megbe la gblɔ bena wotsɔ nusẽwo katã si ke le dziƒo kple anyigba dzi la de asi na ye. Eye yeƒe nusẽa le teƒe sia be wòaɖe zɔ. Eya ta tsɔ wo ŋku ɖo yama dzi, wo mɔkpɔkpɔ ɖo yama dzi. Eye kɔ gbe dzi ɖo ɖa dziƒo. Eye miame si ko le Yehowa ƒe asinu kpɔm la be wòtrɔ ya enye nye wòtrɔ. Eye ame si ko dzi be yeaɖi ɖase la va wònye ame si ke da ɖi ɖase azɔ wòtrɔ ya. Ɖaseɖiɖi le asiwo le nu sia si ke Yehowa wɔ na wo la mea. Va ŋkɔ, va ŋkɔ. Eye va ŋkɔ, va ŋkɔ. Le miɔkpa dzi, míenɔ te kpɔ le afi ma ne míawɔ biabia na o. Ɖaseɖi le yɔɖagbe ƒe tso kaka yɔɖagbe ƒe kekea dzi alo Dutoƒo Mawu nyakaka si ke va yi míewɔ va yi la dzi. Míele gbe dom na Yehowa se míabe gbedodoɖawo. Aƒetɔ Yehowa enye la nye ame si ke la gakpɔ gome le me. Eye nusẽ sia nusẽ si ke le aʋa wɔm kple wòagbe le kame tem ku ɖe wòagbe ŋuti la
Ŋusẽ sia ŋusẽ si ke tsitre ɖe wòa gbea ŋutia. They will make a way tonight. Wòtrɔ yawo la ƒo ba gbã adzo wòtrɔ ya. Those that are querying Eye nɔnɔme sia nɔnɔme si ke le kame tem kpli wo eye le biabia se fi ke wo Mawu wa lo. God. Wòtrɔ ya nye wòtrɔ. Eye Tonight, na dziƒo wòa se bena dziƒo wòtrɔ ya wòtrɔ nye you lo. will jump out for them. Eye na yɔ fũu kple ɖaseɖiɖi le ame mamlɛa me. After the last prayer, Le ame mamlɛa me la na yɔ fũu na tsi kpo kple ɖaseɖiɖiwo. Eye mɔkpɔkpɔ ma budo o la. Womagbe le gbɔ o. Ɖaseɖiɖi le asiwo la midova. Be na va ɖi wo ɖe asia na xixe kplogodoa. Eye Mawu se wo gbododo ɖa. Amen. Dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ƒe amen. Mawu se katãtɔ. Míetsɔ míaƒe ŋkuwo do dzi o eye míeyɔ o. Míenya bena míaƒe xɔname atso gbɔ o. Wò si ke wɔ dziƒo kple anyigba. Aƒetɔ, wòtrɔ ya ɖa magbe le ame aɖeke gbɔ. Eye mía dometɔ ɖe sia ɖe la axɔ nu le agbɔsɔsɔ me. Tso fiazikpuia gbɔ wòtrɔ ya le Yesua ƒe ŋkɔ dzi. Eye aƒetɔ emiɔ. Megbe emiɔ kpakpa ɖusi dzi dodome megbe la dzidzɔ ayɔ teƒe sia fũu wòtrɔ ya. Míeda akpenɔ la be netɔ na mí. Le Yesua be ŋkɔdzie míedo gbe ɖa le. Vovokpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ƒe amen. Míabe zɔ va ŋkɔkɔ tɔxɛ bubu dzi le Dutoƒo Mawu kaka si ke le dzi yim le wo ŋdo ƒe dua me. Eye azɔ la míayi ɖe aseyetsotso kple hadzidziwo ƒe ɖoɖoawo me.
Is that how you shout your hallelujah? Praise the Lord! Hallelujah! Tonight is day 4 of this program. The Lord has done marvelous things in our life. And that is why we want to show appreciation to Him by worshiping and praising His name, because He's worthy of our praise. We rise up and begin to wave our hands to God and appreciate Him for all He has done for us as we take this song together. Healings, you are worthy. For deliverance, you are worthy. My Redeemer, you are worthy to be praised. Hallelujah, you are caught for light out of darkness. You don't need a man to be the God you have. You have chosen to come in. You are God, you are God, from beginning to the end. There's no place for you are God, you are God, you are God. Hallelujah, from beginning to the You are God, you are God, you are God. You are God. You are great, yes you are. Holy Lord, you walk upon the sea, you raise the dead, because you reign in majesty. Holy Lord, everything written about you is blessed.
praise the name of the Lord. This is the fourth day of this great crusade, and I believe God is blessing someone tonight. You'll be blessed in the name of Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, thank you. We thank you, Father. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. So much, Lord. We thank you. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you so much, Lord Jesus. We thank you, we thank you, we thank you, our God. We thank you, Lord. Let the hands of the Lord that bless him because he gets a blessing tonight. The Lord is doing wonders. I will sing praises unto him. You are good and your mercies forever. You are good and your mercies forever. You are good and your mercies forever. For you are good and your mercies forever. Good and your mercies forever. You are good and your mercies forever. For the Lord is good. Clap your hands unto the Lord. It's good unto us and his mercy endureth forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. And his
Kafune apeto. Triumphant people of God, pray. Jirudu kpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ƒe amewo. Kafuna apeto. Le Yohanes ƒe agbalẽta fiasi ɖeka kpokpoe latɔ̃ vɔ adrea Yesu bena wo nu sia nu vɔ. Wo be sia nu tso. Wo ƒohiawo tso. Eye wetrɔ ya la Jirudu sɔ asi o. Eye wozɔ ablɔ ɖevi. Eye Yesu Kristo fɔ̃ le kɔsi la gbe wale ogbe. Eye nu sia si ke nye kuku le wa agbe me la agbɔ agbe. Nu sia si ke kuku le ŋuti la me la agbɔ agbe. Mawu ƒe ame teƒe sia kɔmawo dzi se. Nunukunu adzɔ le wa agbe me. Wetrɔ ya le Yesu abe ŋkɔ dzi. Fofo míede akpe na wo. Wetrɔ ya ke. Eye sia nye wetrɔ ƒe ŋusẽ. Wo ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe ƒe wetrɔ. Eye míebia bena wo ŋusẽ wa ɖe zɔ ŋusẽtɔe. Wetrɔ ya le Yesu abe ŋkɔ dzi. Aƒetɔ na ame sia ame le teƒe sia nukunu na wo le wa agbe mea nukunu. Wo ƒe miamia. Wo ƒo miamia nukunu. Ale wa nɔ na wo le Yesu abe ŋkɔ dzi. Míedo gbe ɖa ɖe Mawu ƒe amea ta. Be Mawu ne si ami nɛ. Eye ami sisia wanye ami sisi yeye le Yesu be ŋkɔ me. Eye aƒetɔ ne ʋu be nu la ɖo kpe nya la dzi kple dzesi kple nukunuwo le Yesu be ŋkɔ me. Le anyigba katã dzi la dzidzɔ nenɔ afi sia afi. Eye akafu wo ŋkɔ le Yesu be ŋkɔ sesia dzi míedo gbea ɖa le. Amen. Míaƒe ɖoɖo gbalẽa. Eye afi mia dzi miaba da hã le. Nu sia nyɔna mieluvɔ. Eme nyɔna. Mia dzi miaba da hã le afi ma. Enyɔna le aƒetɔ la me. Hadzidzi ƒe tanyenye yenye ma. I see, the bliss of the glorious thought. I see not in part, but the whole. Nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. For me, bid Christ hence to live. If Jordan above me shall roll, no pang shall be mine. For in death as in life, thou shalt whisper thy peace to my soul. But Lord, 'tis not for thee, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. O trump of the angel, O voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
Praise the Lord. Kaukafuna pito. We are going to remain standing as we go into the Eye prayer. nya Is the first ai day, gbododoraji. the Wetroyala triumphal power. enye nkeke Enelia Dutoƒo Mawu nya kakame. And we want to commit this crusade Eye miacho Dutoƒo Mawu nya kaka so demo pasimi. Eye mia ya be ma openu sen wakade so. in the book of Isaiah, chapter number 43, we want to read verse number Isaiah pagbale. Isaiah chapter 43, verse number 13. The Bible says in chapter 13, "Yea, before the grave where I appear, and there is none that can deliver out of my hand. I will walk, and we shall let it. We shall bring that. We have seen our God moving in an unusual way. Truly, the Bible says we want it to be more before. And the Lord God is doing it at the call of him. It's what said, call upon me, I will answer you. I will show you great and mighty things that thou knowest not." Yehowa bena mi yo eye ma de dokun ya fiami eye ma de nugao sike menya o la fiam mia dogbera eye mia ta pena ma o le Dutoƒo Mawu nya kaka sike va ilaji mina mia ta pe na ma o de okpokpo Luvome ho kokota eye le Dutoƒo Mawu nya kaka sia be gomedzedzia Mawu kasia monti eye mi se mi ho da se didio le dukɔ katã me le Afrika, Amerika kple Europe duwo katã me la mina mia akafu Yehowa mi eye Mawu wɔ ɖuadzonu gãwo le eƒe agbe me. Yeda kpe na o. O ɖeka koe ate ma wɔe. Mawu ɖeka ko wɔ gãwo amemenuwo sia. Mina miakafu. Da kpe na Mawu. Doya ma ne dzi kafu ebe ŋkɔ. Yesu be ŋkɔ sesia me miedo gbe ɖa le. Miado gbe ɖa be Dutoƒo Mawu nya kaka. Míekpɔ ale si ke Mawu kasia moti. Míada kpe na míado gbe ɖa be míabia Mawu be abosanu ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe la be kɔsɔkɔsɔ ɖe sia ɖe la wo katã wone tso le Yesu be ŋkɔ me. Do gbe ɖa na Aƒetɔ. Biblia mia si ke Mawu tsɔ gbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ hesi na Yesu Kristo eye woyi afi sia afi nɔ gbe da ɖe ame si ke abosam te ɖe anyi la nu. Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ woe nye sia. Wo nu ena do gbe ɖa, wo nu ena kafu Mawu eye na ado gbe ɖa be Mawu ne tuka amewo, Mawu ne xɔ na amewo, Mawu ne ɖe be ŋusẽ ne ɖe zɔ eye le Dutoƒo Mawu nya kaka sia me la ame geɖewo la wa kpɔ katsotso. Mia do gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ ne ge ɖe luvɔ sia luvɔ be na wòatuka luvɔ sia luvɔ tso vidzĩ ƒe ŋusẽ ƒe bablawo te eye Mawu ƒe gbɔgbɔ la ne ɖo kpe ame sia ame ƒe vodadawo katã dzi nɛ. Eye ame sia ame si ke la kpɔ gome le Dutoƒo Mawu nya kaka sia me la alo ke la nɔ kɔnekte na Dutoƒo Mawu nya kaka sia Mawu ƒe ŋusẽ ɖeka sie ama ŋuti eye Mawu ƒe ŋusẽ ahẽ tɔtrɔ va nukunu tɔtrɔ kple nukunu va eƒe agbe me. Yesua be ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le.
will know more than ever before. You will trust your power to sustain this crusade. In the name of Jesus, open your mouth and pray that nothing will stop it. Ya do gbera be nane keme kaba hemona Dutoƒo Mawu nya kakasia le teƒe sia teƒe si ke avale la eye mia do gbera be Mawu ƒe ŋusẽ ne xɔ teƒe sia teƒe do se eye be dzidzɔ ŋutifafa wòanɔ dukɔ sia dukɔ me. Mia do gbera be ŋutifafa ne nɔ du sia du afi sia afi si ke avale la Mawu ne do eme ŋutifafa ɖo ɖa wo nue na do gbera eye naneke megava tsaka amewo wava mɔ xe na wo be Dutoƒo Mawu nya kaka me vava o eye nɔnɔme ɖe sia ɖe abosam ƒe ɖoɖo ɖe sia ɖe si ke la nyi mɔ xe na amewo ƒe ŋkɔdede la bena mía aɖewo katã ɖa le teƒe sia teƒe le afi sia afi si ke avale la bena míado gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me, le Yesu ƒe ŋkɔ sesia me míedo gbe ɖa le. Míado gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ eye ŋusẽ ma ne kasi agbewo ŋuti eye agbe sia agbe si ke le anyigba klogodoa me si ke le gɔme kpɔm le Dutoƒo Mawu nya kaka sia mea Mawu ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ ne kasi wo ŋuti eye ame sia ame si ke le babla ɖea te la Mawu ƒe ŋusẽ ne tuka wo ame aɖeke mega nɔ eƒe tsi eƒe nɔnɔmea me Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ ŋusẽtɔe mina be ŋusẽ ne mina bena Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ yi ɖe dukɔ katã me eye Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ le dukɔ katã me Yovowo ƒe dzome Afrika kple Asia ƒe dzome la Mawu ƒe ŋusẽ ne ɖe zɔ ŋusẽ ma ne kasi agbewo katã ŋuti ne yɔ dɔlugbawo le Yesu ƒe ŋkɔ me ŋusẽ ma ne ɖe zɔ naneke mahi mɔ xe na ŋusẽ ma o eye naneke manɔ te ŋusẽ me eye agbe sia agbe ne kpɔ asi kame eye daseɖiɖi ne kaka hele afi sia afi míedze míase daseɖiɖiwo ke mi mese kpɔ eye wo nue na do gbe ɖa eye Mawu ayɔ wo nu. Le Yesu be kɔse sia me míedo gbea ɖa le míado gbea míekpɔ la ta eye míekpɔ bena Mawu tsɔ ŋusẽ kple amisisi gbɔgbɔ kple ŋusẽ hesi na Yesu eye míado gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ nenɔ kplɔla gã dzi pasɔ dzi eye amisisia ne gbãgo Mawu ƒe ŋusẽ nenɔ ya ma dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me bena nukunu míado gbe ɖa bena nukunu si ke nye nukunu wosia la Mawu la tsɔ ebe amisisi ne Mawu ne yɔe wotsã eye Mawu ne wɔe be ŋusẽ yeye ŋusẽ eye bena agbewo ne kpɔ asi kam agbe geɖewo agakpɔ asi kɔme Mawu ne yi zẽ le Dutoƒo Mawu nya kaka sia dzi ne woaka asi agbe wòawɔ dɔ ɖe agbewo dzi ame geɖewo ame akpenanewo akpɔ asi kame to Mawu ƒe amisisi si ke le dzi la me. Míado gbe ɖa bena wòtrɔ ya anye wo gododo bubu ƒe wòtrɔ eye aƒetɔ magayi aƒe me abe ale si ke nèva o eye dziɖukpɔkpɔ ƒe ŋusẽ ne ka asi
eye ne yi dɔnɔ na la kpɔ dɔyɔyɔ oye ne onyi nuvɔlɔ la ɔla kpɔ vovo tso nuvɔ me eye nane ke me sese na ma o mɔ ƒe ŋusẽ ne dzi ne wɔ ebe dɔ le Yesu be ŋkɔ me eye esime ke o le do gbe ɖa ɖe subɔla le sia ɖe ta la ame sia me la ya do gbe ɖa bena mɔ ƒe ŋusẽ ne wɔ dɔ ne kplɔkplɔ la le sia ɖe wetrɔ ya le Yesu be ŋkɔ sesia mi do gbe ɖa le wo mi kafu wo ŋkɔ mi da akpe na o elabena mi tsɔ bubu na o eye míɔ la amegbetɔ la ŋusẽ aɖeke mele si o ke aƒetɔ wetrɔ ya kɔ ŋkɔ ŋuti le Yesu be wetrɔ ya la mi do gbe ɖa bena wo ŋusẽ ne sagba eye ne gblẽ abosam be dɔwɔɖe sia ɖe dome aƒetɔ ame sia ame si ke va teƒe sia kple dɔle ƒomevi ɖe sia ne kpɔ dɔ le Yesu be ŋkɔ me wetrɔ ya ŋkeke enelia aƒetɔ ame aɖeke megava teƒe sia wòagadzɔ ale si ke wòvɔ míeda akpe na wo elabena etɔ na mi le Yesu be ŋkɔ sesia dzie míedo gbea ɖa le amen. Eye ame sia ame ne gblɔ be kafu ne aƒetɔ o aleluya me sese o praise the Lord ale si ke wo aleluya sese la ale si ke wo dzidzi ɖo la nenema ye wo nukuna nɔ praise the Lord wasikpe na aƒetɔ Yesu Kristo. Amen. Amen. We have the following now. Nyana la miasi teƒe sia. First announcement is about Gba you. eka o That tonight be wetrɔ ya you go back home. magayi aƒe me asi ƒuƒlu o le Yesu be ŋkɔ me Triumphant power. kple dziɖukpɔkpɔ be ŋusẽ to Yesu Kristo dzi la age ɖe wò agbe me eye ne Mawu ƒe ame ado gbe ɖe míawo katã ta le hiya kplogodo me la Mawu ŋusẽ katã tɔ la awɔ gãwo eye ŋusẽ awɔ dɔ le Yesu be ŋkɔ me eye ame gãwo le mía dome eye va be yeado wu aƒetɔ Yesu Kristo ŋuti eye míaƒe ɖoɖo mezimenɔla ekpewo nyanyui kaka la Victoria Tepo la agie mitsu ele Ondo State eva ɖo mía dome Pastor Oluyoloje OPFN zimenɔla le Ondo State ehã le gome kpɔm le ɖoɖoa me Pastor Sheyi Akiyomi meƒo asi kpe na Pastor eye Apostolo Philip Ogumileya amegã miawo zɔ miawo zɔ va le Yesu be ŋkɔ me Pastor MK Dalamola
Me voici que na Yesu Kristo miade de vous Yesu Kristo pe ameta popo tale pa gbe. Miss Fatu Rochu. Secondary school in Ondo City here. It's welcome in the name of Jesus Christ. Enye amega na gomeji suku le Ondo po juama. Our overseas Southwest are also here by the grace of God with your wife. And the Lord is placing all of us together. Eye mo ayira myokata le Yesu ben come. Praise the Lord. Aka fu afeto. Our mother is here. Mia no le tepesia. Is that all you can do? I'm surprised. Eye mo akomia wa. Praise the Lord. Kaka fu na afeto. Welcome our mama in the name of Jesus. Mia no Christ. mia son le Yesu ben come. Eye me do gbera be wa no agbejiji. Yide ji le Yesu ben come. Ezon nana nyanya bubu sikele bebia. Enyebe miape zime nola dodo zime nola ele mia dome wasi pena mia to le gbogbo me ehale mia dome wo troya la nu gao le manu joacho le jojo joacho le jojo ge mina amen bubu kafu ne apeto. Na
More of that. More of that. Before asikpe awo yenye sia kafu na peto. I say praise the Baby, Lord. praise the Lord. Tonight, Petroya. all over the globe, Hiya krogodo amela. rain of miracle signs and Nukunu wonders. ple jesi pe chijaja aja. Eye. Say, I will not miss man. Bobena tonyama For the tonchi 2 yo. minutes remaining, we're going to dedicate Eye sane ala miacho. testimonies. Eyi siana jiji mokpo nu pe da sedidi pe hoho. The power of God. Mo pe nu sia la ewo do mia ede jiji mokpo nu ji. Ma onye te po la. Praise God. Eye Swallowing in the armpit of a little child was mentioned, and it was settled by the power of God. mo pe se yodo de viade. Praise the Lord. Aye. That's Akirele Margaret Ella. Aye. Who was healed of breast pain. And from the Eye no viade la. Ekpo doyoyo cho ta do amesi me. I can walk without any support. You for your permanent. Eye me da pe na o. Mo pa me de mo pe do ben sape do na le wa gbeji. Praise the Lord. Waka We now take you northern Nigeria, Sokoto State. ye de Sokoto. Live. Nemi a hoda se di o Sokoto pe ejuame. Waka fu apeto nko. Nko yin Maria. Eye le takpepepe. Dodo me mawu. Wasra nko. Eye meno chichi chom. Pe wenye si anyama teno nko nyo. Tak titi to levi pe takpepe amela. No viare di da se kude ale sike mawu. Your doy. Eye ya mawu to hoseme. Eye me to na mawu bena che gbe ajila. Roku me gbona ko bena mi ma gbado chichiko. Eye mawu your do. Eye le nkeke veli ajila. Swelling on my right Eye side of my breast. me Experiencing it almost more than 7 years. Planning that program. le dodo si esi meke mawu pamea le gbedo na ba fisike le miape veve sisiale la me cho aloso de nyano ba pareka eye veve sisia nucho esi meke mogano mozomla me podome no venyem eye le gbedo na pe yila le mo pe mea gbe Gomena afisike o le semla so awasi de afiema eye me chonya si de afima la eye me gbon pe hosela veve se si ahanote eye me dakpe na ma ona kachuchu And finally, Lata. we return to moderate over of this also. ye ho esi acho jiji mokponu ji I was a part. That which affected the walking up. eye no via be na ye no vesem eye ye be gate no sonsom nyu baba do jesi la For up to 2 hours. be Committed myself. ye me During the dunu pastor kapopo inote kapove Totally on no via be more of your way. veve sesiale le chi Now, eye le dole mo pa mi adogbera emegbe po aye po ha ya Testimony. eye o da se di ha Let me gbana hear your amen. me na ma se mi ape amen ya akpe Ondo State pe hajiha
wava achihanami. The Lord. Praise the Kafu Lord. kafu na apeto. As the person is so quiet, preparing to come on stage, Esimeke haji hauli ya jara wava kpe ajia. Ya nami. Be nufiala Olusegun Mimiko. Echa vado afiame. Eva le mia dome. praise the Lord. Enye ejumemega. Sike ejumega. The oneness of God. Eye ewo ya chocho. Be yava kpo gomele Dutoƒo monya kaka siame. Eye ena donchi na yabe kplola gã ƒe amekpekpea. Eye egbea nusi wu iroko la ele miasi teƒe siawo trɔ ya la nane le dzɔdzɔ ge gbɔna be ame woasi kpe na Yesu Kristo. Duomega miawe zɔn. Esi miana mon kpɔkpɔ duomega ne wa aƒo ne mi esi me ke haji hali dzadzra wɔ kafu ne aƒetɔ. Mebe kafu ne aƒetɔ. Kafu ne aƒetɔ. Ina ma tsɔ bubu kpe nye gbedo na me mia tɔ gbɔgbɔmetɔ miaƒe pasɔ miaƒe pasɔ Kumuyi akpe na wo kaka. Mede akpe na miaƒe pasɔ le gbɔgbɔm. Eye kple bomekpɔla ɖe sia ɖe kafu ne aƒetɔ. Eye nyebe susu kpɔ be na hã makpɔ gome ne be gododo sia me. Yayra wo nyina be mie ame le mia si abe wo ene. Eye Biblia hã gblɔ na mi be eye esi me ke Abraham nɔ koko ƒom ɖe Sodom kple Gomora ta la, Biblia bena ne amewo le dzoa me le axɔ na dzoa. Eye ne me le Nigeria kpɔm la, le dukɔ sia me me na me buta me gblɔm. Eye nu ka ta ye dukɔ sia gale tero ele abe ame abe wo enea egale ele dukɔ sia me le gbe dom na dukɔ sia ta. Eye akpenɔ bo le gbe dom na dukɔ sia ta. Eye wo dɔ wɔ le aƒetɔ la ƒe dɔ me le Nigeria ƒe du sia me la ma nyi dzodzro. Aƒetɔ la aɖo teƒe na o. Akpe na o. Eye ne ame dzɔdzɔe le ŋgɔ la dukɔ kpɔa dzidzɔ. Eye ame kplɔlawo la ame si ka kplɔ dukɔ la ma hiã mi o. Mi do gbe ɖa ɖe Nigeria ta bena ame dzɔdzɔewo woanye kplɔla le du sia me bena míate ŋu akpɔ dzidzɔ le du sia me. Akpe na
Miamatema dakpe no vo. Eye jukosia. Egale chitronu abe le ba chitronu ela abe wenela gale do wo matra le etusiame. Eye wo do wo man jojro. Eye menye yayrato menye be na wotro yara manye yayra me. Eye si mia to gbogbo me to. Eye mo nyasi ko wa gbonla inabe mia do kwejimi le isi abe nu wula. Eye mio kata mi va dogolo tepere ka eye me do gbara keke manchila mio kata mi adogo. Eye bolaga me do akpena o. Eye me do gbena me siam. Eye ma ne yirami akpena mi. Brethren, the first day of this crusade was wonderful. The second day of this crusade was glorious. The third day was marvelous. And I want to tell you something tonight. There is a breaking news for you, because someone's been healed today. A miracle passed away. Who touched my clothes? You now are made whole. Step forward and live. Your faith has proved you true. Your healing has come to you. You have received today, right now, in Jesus' name. She pressed through the crowd, weak and so frail. So often she reached out, but her efforts failed. Faith so persistent, determined, she must touch Jesus. Her friend said, just give up. For after 12 years of heartaches and failures, disappointments and fears, accept your condition with the multitude. He will not see us. I can hear her rejoicing as she looks down the lane. She sees someone coming and they're calling his name. Son of David, Messiah. She heard someone call him the healer. The crippled and lame were now weeping for joy, and those who were blind were beholding the Lord. Would this be the moment
beat so fast as she came into sight. And her emotions were filled with both joy and with fright. She let him pass by, but not out of reach. As she touched his garments, he turned to speak. Someone's been healed today. A miracle passed your way. Who touched my clothes? You now are made whole. Step forward and play. Your faith has pulled you through. Your healing has come to you. You have received today, right now, in Jesus' name. Though Satan says, give up, you are close to a miracle. Jesus is passing your way. God's still in business and does the impossible, sending out blessings each day. You can feel today. You let a miracle pass your way. Reach out, touch his clothes. You can be made up. Just step forward and play. Your faith will pull you through. Your healing will come to you. You can receive today, right now, in Jesus' name. You can receive today, right now, in Jesus' name. The healer is passing your way. The healer is passing by. I said the healer is passing by. Get ready. Your miracle time has come. Tonight, your expectation shall not be cut short. As I'm privileged to invite to the podium the convener of DCK, Hallelujah to our triumphant Christ. Kafu na Tonight, I welcome miape you to the fourth day Didu of popo the simple triumphant Christoa power EÚEGBE Pasteur Dr Kumuyi. Keke Enelia Dutoƒo Tonight, Mawu kaka as you siame. look at the word of God, Eye Psalm 47 verse 1 tells us, oh, clap your hands, all ye people. Miele nkule ma pe Shout nyanchila unto God with ebe a mi voice of wasi pe triumph. ye miado Today, jujobri you na will Mawu sing the song we of troya triumph. la As God gives nyaji you your long-awaited jirudu triumph in His popope presence. hajiji As His servant eye comes with the ne word of triumph, Pasteur Mawu pe Dr amea W.F Kumuyi va will kple soon come to give us the word from the jirudu Lord. pe But before enya he la does that, it's my mia pleasure akpɔ tonight dzidzɔ again kpakple to ya welcome ma our brother. eye hafi wòava la Let mia us kpe so he can mia lead nɔvi us hadzi in la worship as we cross prepare eye Christ's wòa triumph in our adzra lives. mɔa ɖo God na bless mi you. ne miakpɔ gome le dziɖukpɔkpɔ ƒe ŋusẽa me. Welcome to the Mawu fourth ne day yra of the miawo triumph katã power egbe nye conference ŋkeke Enelia Dutoƒo Mawu nya 2022. kaka me It is le truly a ƒe blessing to be in the presence of the blaevevɔvia me. Lord. Eye míele Feel Mawu free ƒe to ŋkume worship him in spirit eye and in truth. míele Once kafui again, thank Mawu you, le Pastor nyateƒe Dr. kple Kumuyi, gbɔgbɔme for míeda kpe na inviting me to lead ɖoɖo me si me worship, nɔ nufiala and gã may God Pastor bless each of Dr you Kumuyi during this conference. eye Mawu la yra mía dometɔ ɖe sia ɖe le Dutoƒo Mawu nya kaka sia me. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. You are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from
nation, come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yes you are. You are good, and your mercy endureth forever. People from every nation, and people from every nation and tongue, from generation. Put your hands together. We worship. Hallelujah. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. And you are good. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. You are good. All the time. You are good. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing it again. Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Yes, you are, Lord. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Yes, you are. Lord, you are good. There you go. People from every nation, people and people from every nation and tongue, from generation to generation, and we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. We worship you, and we worship you. Hallelujah, hallelujah, one more time, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, for who you are, for who you are. You are good. Put your hands together for the Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, because you are good and your mercies are forever. Amen. We know that he's a way maker. We know that God is a promise keeper. And I know that's who he is. So as we sing this song, Waymaker, I want you to think about what he has already done for you and what God has promised to do in his word. Listen. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in
awesome. You are here, touching every heart. I worship you. Come on. I worship you. For the Lord, I worship you. You are here. 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 Every heart. I worship you. I want to sing that again. You are here. You are here. Touching every heart. I worship you, Lord. I worship you. You are here. You are here. Healing, healing everywhere. To the Lord, I worship you, Lord. I worship. Waymaker, 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 miracle worker, promise keeper, light in the dark, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, that is who you are. And that is who you are. 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 Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you work. You never stop. You never stop. Never stop. You never stop. Even when I can't see it, you work. Even when I don't feel it, you work. You never stop. 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 Never stop. You never stop. You never stop. Never stop. You never stop. You never stop. You never waymaker, waymaker, miracle, promise keeper, light in the dark, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. One more time, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And all the earth. Together for Christ. Amen. Tonight I'm privileged to invite to the podium le fiesia gagné mon kpɔkpɔ nambe magakpe amade yi ke Mawu tia amade ke Mawu tsɔ dadasi na be wa kaka nyanyuie na keke blibo akatsa the people of the faith eye nya amade yi ke ʋlina xɔse si dasi na me kɔkɔewo de yɔ kata nu ta amade ke Mawu sia mina prophet ame yi ke nye nyagblɔɖila yi ke Mawu ƒe nukunuwo dze eyome of the ame si ke ɖe agbeƒã Mawu ƒe nyanyua kple ŋusẽ haleluya nufiala ame si ke fia Mawu nya timatɔe enye nyanyue kaka la le keke bliboa katã mina mia katã miakpe miabe Pasteur W.F Kumuyi akpe na o Praise the Lord. kafu ne Mawu Those days. lome dzua katã Togo dzua katã Sometimes days.
edu yi ke me Mawu ƒe kekeli le keklem le tika miawo ɖe hã kafu na Mawu. Mia nɔviwo katã, nɔvi ŋutsuwo, nɔvi nyɔnuwo, ame yiwo katã le du vovovowo me le Afrika duwo katã me godo kpakple dukɔ kple gbegbɔgblɔ vovovowo katã le Afrika kple Afrika dua godo medo dza na mi le fiesi ya be mi va miaxɔ nyaƒe domenyinyiwo lo. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me miete akpe na wo le fiesi ya elabe minya be ne le mia gbɔ. Minya be edze sia me enya me sia me ƒe hiahiã papa me do gbe ɖa be wòasi kaka ŋusẽtɔe to wò dziɖuɖu ŋusẽ la me la ne va ame sia me ƒe agbe dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me. O dzidzɔ gãwo mavɔ tsɔe da ame sia me ƒe dzi me, ame sia me ƒe agbe me. Yra ame sia me le fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔa dzi miedo gbe ɖa le. Mawu yra mi bɔbɔ nanyi elabe akpɔ Mawu ƒe zɔɖeɖe le fiesi ya. Le fiesi ya la matsɔ Mawu nya na mi tso Obadea ƒe agbalẽ ta gbãtɔ me. Obadea ƒe agbalẽ ta gbãtɔ kpekpe 19 woŋlɔ ɖi be ke xɔname anɔ Zion to dzi anye kɔkɔeƒe eye Yakob ƒe aƒe la axɔ woƒe domenyinu. Ne le ŋku ɖe kpekpe ya ŋuti ya Aƒetɔ la eƒoƒu nu sia nu tsɔ de leke be kpekpea me eye le akpa mamlɛtoa egblɔ be Yakob ƒe aƒe ele ƒoƒom tsɔ ku ɖe ame yiwo katã nye Mawu ƒe dukɔ, ame yiwo katã va Mawu gbɔ to Kristo dzi, ame yiwo katã nye xɔsetɔwo va eye ele wo yɔm be wonye Yakob ƒe aƒe. Yakob ganye Israel. Eganye Israel ƒe aƒe ye Israel la mia woawo nye nubabla ƒe dukɔ kpakple Mawu ebe ame sia ame si ke ge ɖe leke ƒe nubabla mea yi ke Mawu wɔ kpakple Abraham, Isaac kple Yakob me la ebe gbã axɔ wò domenyinuwo. Nuvelia ebe axɔ gaɖeɖe gatsotso tso nu sia nu yi ke le wò bla alo le siwom ɖe to egaye dzi gblɔ be eye ebe kɔkɔenyenye hã anɔ anyi gblɔ nam be amen. Mawu ƒe dzɔdzɔme ŋutɔtɔ dziƒo le kɔkɔe. Mawu le fi ma le kɔkɔe. Bibla yi ke le alɔme na wo hã enye Bibla kɔkɔe eye teƒe sia teƒe si ke miebɔ ɖo le be miaxɔ nu tso Aƒetɔ la gbɔa enye teƒe kɔkɔe. Dziƒo le kɔkɔe. Mawu ƒe dukɔa ele be woawo hã woanɔ kɔkɔe. Ta kɔkɔenyenye ɖo la nɔ dziwo me, edewo me, agbenɔnɔ me, fi sia fi ke nanɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fiesi ya matsɔ kpekpe ya afia nu mi aku ɖe tanya yi ke nye domenyinu yi ke Mawu vi vavãwo axɔ. Domenyinyi si ke ƒo asi. Domenyinu yi ke mia alé ɖe asi vevie abe Mawu be vi ŋutsuviwo, nyɔnuviwo kple viwo ene. Amegbetɔ la menye nutsina ɖeɖe koe wònye o. Amegbetɔ amegblɔ be luʋɔ le me, gbɔgbɔ hã le me. Nenye be nu sia nu si ke le mia si enye nutsila ɖeɖe ko be dɔyɔyɔ evɔ luʋɔa ya ke le dɔ lém. Gbɔgbɔwa le ƒuƒlu eye gbɔgbɔwa matem akplɔ Aƒetɔ ƒe mɔwo ɖo la egɔm be mekpɔ xɔ naneke o. Vɔ fiesi ya Aƒetɔ ana naɖiƒo le go sia gome axɔ nu sia nu le fiesi ya. Domenyinyi yi ke Mawu vi vavãwo axɔ tso Mawu gbɔ. Nutɔ yi ŋuti mialé ŋku ɖo le fiesi ya gbã.
tsɔtsɔke kpakple mawuvi yiwo wodzi va Mawu ƒe ƒomea me. Leke na wɔ age ɖe alo anyi ŋutsu ma nyɔnu ma yi ke ne ma kpɔ be vinye ya, vinye ŋutsuvie ya, vinye nyɔnuvie ya, domenyinyi si ke wòle be naxɔa ye Mawu atsɔe na wò leke wɔnɛ ɖo ele be woadzi wò va Mawu be ƒomea me, menye dzidzi dzɔdzɔmetɔ aɖe ɖe ko tɔ yi ke le asiwò abe meɖo ŋku nye dzigbezã ŋuti la eye maɖu azã la eye nye gbɔgbɔme ƒe dzigbezã alo dzidzi gege ɖe Mawu be ƒomea me. Nu velia miakpɔ nyonyo si ke le luvɔ yiwo le tsina le ƒomedede si ke ɖo taɖodzi nu aɖe me akplɔ va eɖokui gbɔ abe viŋutsuvi mamlɛ kpɔtsiawo, viŋutsuvi nyɔnuvi kpɔtsiawo, abe ame kɔkɔeawo nawɔ ɖeka kpakple mawuviwo ema ye akpe ɖe ŋutsiwo be nate ŋu age ɖe puisque Mawu dzi be nayi ema nye nyonyo si ke le mawuvi yiwo le tsina yiwo le ƒome dem la me. Eye nutɔlia miakpɔ ɖekawɔwɔ si ke me mianɔ kpakple Mawu ŋusẽwo katãtɔ la, ɖekawɔwɔ si ke ana be xɔ ɖeka kpakple aƒetɔ la eye na ana wò ɖoƒe tɔxɛ le kpakple ya yi ke nye Dutoƒo fofo la. Mawu ya edi be yawɔ ɖeka kpakple o, miakpakple la miawɔ ɖeka ema anye ɖekawɔwɔ le ɖoƒe yi ke me nanɔ kpakple Mawu dziƒoʋĩtɔ la. Azɔ miakpɔ akpa gbãtɔ keto ase gɔme nyuie ɖe Mawu ame yiwo wotsɔ ke eye wodzi wo be woage ɖe Mawu be ƒomea me. Leke o woawɔ leke woawɔ nye Mawu fiaɖoƒea me viwo makpɔ Yohanes ƒe agbalẽ 3 kpekpe 3 Yesu Kristo ŋutɔ ƒe numenyawoe ya. Yesu ke nu gblɔ nɛ bena vavã kakaɖedzitɔe mavãtɔe mele gblɔm na wò bena ne womedzi ame to dziƒo o la ele be woagbogbo adzi o. Wodzi o gbã ele be woagagbogbo adzi o ke. Wodzi o dzɔdzɔmetɔ me vɔ ele be woagagbogbo adzi o hã le gbɔgbɔ me. Ebe ne womedzi ame aɖe ne wodzi o dzɔdzɔmetɔ ya mewo to dzi o ne va keke ya me gake nenye be meɖe mɔ wogatrɔ gbogbɔ gadzi o le gbɔgbɔ me ale be wo luʋu wo gbɔgbɔ woametsinyenyea woagatrɔ gbogbo adzi o ke o la. Yesu gblɔ be ne mɔ nene mate makpɔ Mawu fiaɖoƒe la akpɔ o. Matem anye Mawu ƒe ƒomea ƒe domenyilawo ate nye tsɔtsitela, ate nye ame si ke lɔ̃ ame ƒe nya gbɔ, ate menye ame nyui, ete nye ame aɖe yi ke naa nu amewo, ete nye ame yi ke ame nu wɔna nublanui na nyɔna dɔme ale gbegbe gake nu kake le asi o, nu kake wònye o. Meka ale keke enye nu si ke ame gblɔa ku ɖe ŋuti be ame ya ame nyui ɖe, nyɔnu ya nyɔnu nyui ɖe, ame ya ame gã ebe nenye be wo ŋutsu ma wo nyɔnu ma nenye be womegbogbo gadzi o va mɔ fiaɖoƒea me o la mate ma nye mɔ fiaɖoƒe la ƒe dome akpɔ o. Kpekpe 5 egblɔ be Yesu ɖo nu bena vavã egbe ne Yesu ya gblɔ nya ɖe wo gblɔ nya ya kple ku ɖe ŋuti koa egɔme nye be eya ya naneke mate ma tutu o, naneke mate ma ɖɔli eteƒe o, naneke mesɔ kpakple nya ye wòya gblɔ o. Eya enye nu si ke woɖo gɔme anyi le dziƒo maglo mada eye menye tawoe ye wòya va ɖɔli ɖo.
menye tanyo jaba do do abe a me ko gbogbo ga jiovoa de ya nti ekemeta we ateba gbede ne kplo be pam kola anya be ne makole ne mai wa no eye mau alo chifo pe nu do anye pam mele kplom na wo be na ne wo me tiame chochi ple gbogbo me ola enye mau pe nya pe mau pe gbogbo ageda me pe gbogbo me ne nu ya me ba me ola ne ba me mate makede mau pe tiadu pe la me o to gbeda de ta le piensia be piensia na gede mo tiadu pe la me leke e ya bana me do enya be wachi de videa epito ape nyano na me kwana gomele nyama me vinoa hato de le me eye de via elebe ha wa tota doda bon de via be oh e bi no e mama ti kemele ya o jojina mu tolo o podo me ya o ma no afi makpo yeme jibe ma na de keto neba do plaka chemo ma no podo ya makpo o eye be la benane la pima obe jana ndofuna ayafuna do me bon enonye ma no podo ya makpo de bi ma mo jike o bon afi wa gbogbo aji ola afi wa jamade to epito ape tonde anome inwa tonde anome ye Yesu Kristo mau vila afi wa gbogbo aji ohala mau tola to anome mau vila to akpoko meleme e mau gbogbo ya ha akpoko mele de kepe jijia me e wu ton amechia ha to wa de le menawo we no wo nyame sosoa be majibe wa gbogbo achi majibe manyi mau fiado pela petome ama gede mau vio tome nyame chocho wale pe vie macho fiao Isaïe pas balé tablaton vo aton Isaïe pas balé tablaton vo aton pe madembe midi Yehowa esiko gale gagla gbe e mai wole na wo be na wo to ji o meke ple susu oke pa ple wo ji meke ele be na gblompe me ele nam pe wa gbogbo ajim me ji wa gbogbo agajim ke eye ma ji Yehowa esiko gale gagla gbe ebe mi ye penko esiko gale kuye pe ege ka poposia me dia esike maunya koko penya ya gbogbo gati penya le tutumla le bo vamla kaya me wolebe na wo chachia be na nekento ma akemona be ma ji afetola o pepe amandrelia eba me fondi ne dasi lepe mo fondi onu be na gbogbo gatia menye gama me ano nya dom bo nyeme bada kaka olu nyento me nyoya lu nyento me nyama me nyu me nyelo nyeme wa me kpo nyeme we ya kpo enwe ke me kpo nu ma o kado mo ne melia me yona siga bire kwe kado mo na me de dojo me jama tune bire kwe nu ya me na ya bire kwe ne jimele jomowe awo nenyebe ebe akpogo gatia amesia mesike be ya akpogo gajila enya dodon ya o deklemi de ya o tomato de kama nanyo ama vondi droit d'acier pe mabonu eye ama vlona d'acier be susu vlonu wa tro de Yehowa nu piensi a tro de Yehowa nu bebe na tro de Yehowa nu le piensi ya eye nya pe chakla la chacha ma yo kata mi no chacha mchamba yi le tepe o ple temo yo kata no mia mecha mi de na fiana piensi ya nya trova petola gbo amade la pima ha afetola aho aju akpo ne acho akpokoko akeu atro ebe ne tro de Yehowa nu eye eyama akpo nobla nyune
Anybody waiting for the da mercy madele of mo God kpɔm na mo here, be mle kpɔkpɔ le mercy fiesi has ya come. akpɔm bla Kingdom nyina o has come. me be vovo le va na o Forgiveness has tsɔtsɔ come. kele nye tɔ o Grace has come. amenu It veve le says suasi o he will ebe have ekema mercy akpɔ upon nublanyu him nɛ and to our eye w'atrɔ God ɖe míaƒe Mawu la nu elabena he will etsɔa nu vɔ kena abundantly geɖe pardon. They will pardon you. atsɔ ke o I geɖe said they will mebe pardon you. atsɔ ke They o will do something. geɖe It's going ke to do something. awɔ They nane have awɔ nane a family eye where agbalẽ they le si record eye the names woŋlɔna of his efiawo children. katã ƒe ŋkɔ ɖe And agbalẽa me then he puts the eye date of spiritual birth aŋlɔ gbe for azãyi every gbedziwo child dziwo in ɖoa that ɖe book, ɖe nene the ƒe family agbalẽa book. me It's le ƒomea that me book in eye heaven. agbalẽ ma le But dziƒo then, as you take gake your place eye here, nenye be and woe you ya decide ne wɔ here, nyametsotsoa le anyigba your dzi name le teƒe ya la will wole ŋkɔ enter ŋlɔ ke into that ɖe heavenly dziƒo book. ƒe agbalẽa I'm me talking o somebody nyama there. le yi ne to dzi nɔna ɖe le fie si Online, ya nyame right yiwo katã there, le to dzi get le ready. se ŋkɔnyea The mi Lord dzra ɖo is elabe holding aƒetɔ la his pen ele right dzadzram now. ɖo And eŋu he's le looking yeƒe at you wherever you bikitia are. ɖe He asi sees all. nuŋlɔtia le alɔme nɛ He knows ele kpɔ o all. edze And si wo he enya o will eye eya take your life, atrɔ write wo your name, agbea eye write aŋlɔ your ŋkɔ o name aŋlɔ wò ame on ma the be ŋkɔ book, in the ɖe book of life. agbegbalẽa me You tell the Lord eya ta wò today, ŋutɔ la as tɔ na you aƒetɔ are le fie si ya seeking be the Lord, aƒetɔ meva be ma in dzi the o Lord, ma and you are dzi o la telling the eye Lord, nàgblɔ na aƒetɔ Lord, la be o here I am. aƒetɔ nye I nye si seek you. mele I dzi o return unto you. metrɔ I tso want nye mɔ you vɔ̃wo in dzi my va gbɔ life. o Write your name in aŋlɔ that ŋkɔ book. wò ɖe agbegbalẽa Look me at Luke kpɔ Luka chapter 10. agbalẽ I'm tawo reading from verse kpokpoe 20. blave Luke Luka chapter 10, tawolia verse 20. It kpekpe says, blave notwithstanding, in this rejoice. No. ebe migakpɔ dzidzɔ o The miaka gblɔ Yesu le people teƒe ma have come back aba ameawo and they trɔ have gbɔ said, tso in dɔgbe your name, wobe aƒetɔ we add the wo victory. ŋkɔ dzie We ɖe add miekpɔ the tsiɖuɖu lo deliverance. aa Maybe you miekpɔ are katsotso saying, ɖo hi wò hã le gbɔgblɔm be aw pray, I got haleluya la certificate. hei Great. mexɔ But that diplome certificate enyo will ŋutɔ not go beyond gake the day diplome of ma death. That ne certificate mate ma will not kplɔ take o you to heaven. tsɔ yi ɖe Praise dziƒo the ɖe Lord. o I akpe ne got Mawu this be property. I mexɔ got me that domenyinu property. aɖeke su asinye Praise the Lord eya for aɖeke su that. asinye That akpe ne landed Mawu property ɖe and ma that ta building wònye will be not take xɔtutu you ma to heaven. domenyinu ma Praise the makplɔ tsɔ Lord. dziƒo I o got lo this akpe ne blessing. Mawu la I got haleluya la that blessing. yayra ya Praise kple the keme Lord su God. asinye That nɔvinye physical enyo lo blessing. enyo gake That wòtaƒe normal, yayra ma natural mele blessing kplɔ cannot ke take you to ayi heaven. ɖe So dziƒo he o said, eya ta notwithstanding egblɔ in bena ɖe this rejoice not, gake migakpɔ that dzidzɔ the bena spirits are gbɔgbɔ subject vɔ̃awo ɖo unto ato you. mi o But ke rather mikpɔ dzidzɔ rejoice boŋ bena because woŋlɔ your miaƒe ŋkɔ names ɖi are le written dziƒo in o heaven. Christ confirmed Kristo le that ɖokpe dzi when bena someone nenye has ma aɖe repented trɔ and le eƒe dzime someone has na wò ame become aɖe born again, xɔ that gbogbo his gadzi la name ye is woŋlɔ ŋkɔwo written ɖe in the book dziƒo of life dua in me le heaven. When you agbegbalẽa give your mea life to ne the le Lord tsɔ agbo na tonight Yesu le and fie say, si yes, ya Lord, le I to na aƒetɔ ƒe come, aƒetɔ me I va turn away metrɔ le from dzinye me every evil tso nu and vlo from yiwo every katã me sin wɔna and nu from vɔ̃ yiwo katã me wɔna everything tso nu I've been sia taking nu yi pride ke in, but ye me now wɔna tsã I la me come azɔ aƒetɔa and seek meva the Lord. le As dziwom you seek God, and eye you find him ne dzi tonight, aƒetɔa write gake ɖe ŋuti le name fie si in ya the book of aŋlɔ life ŋkɔwo in ɖe heaven. agbegbalẽa me le dziƒo bena be amen For you, aŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me le dziƒo le as Yesu you ƒe are ŋkɔ me responding tonight, nenye be ne tɔ ne be yɔyɔ fie si ya gblɔna be amen azɔ ne va into the ke ɖe fiaɖuƒea mea nu velia zɔ akpa velia we come azɔ to the Lord. yiva aƒetɔa gbɔ vɔ Born again. wo gbogbo We are born gadziwo vɔ spiritually, wo and dziwo le now gbɔgbɔ me we vɔ belong to eye the Lord. azɔa etrɔ zɔ aƒetɔ la tɔ Heard mese many times, zi geɖe a child be ɖevi aɖe nɔ zɔzɔm somebody ya ame aɖe be vinye I ɖevi am ava the son of me. ewoe nye ame ya ɖeke kple asimesi be bia asimesi be eye ame bubu gabia be o kaka nya be asimesia be bi ɖeke menye o nyeme dzesi o ɖe nyeme kpɔkpɔ o wɔme dzesi tɔwoe menya le yi wòzɔna ɖo gake ne me eye ne me kpɔ megbe dome nɛ gɔ hã mate ma dzesi woya eɖitɔ o ŋutɔ
Emma, yenye Jessie, Sike, Amebu, Atemakpo, Nenyebe Fanfa, Uchioha, Bamawe Pumeamea, Jessie Amebu, la Polenti Wema, Egomedi, Egombe Maube Jessie do Anakbeume. Eya, Yakataminya Ebe Jessie, Yebe Jojomo, Mau Dolao, le Pia. Plapike me afisiapi mesia menyabe eya enye Jesi yo matematutuo Jesi matro ikele maunchi e Jesi enjesika kokwenyenye mau le kokwe tanobi seda nenyebe wohane be yegede mau be fiadopia mea chifo mau ya be fiadopia mea mau be Jesia ano wekebe ni fia be akpeme ye edo la Jesi be ye to mau be nuona akpenono ememe gota o kata onye nu kokwe o enye kokwenyenye emanye nyonyo Ike le lupon yo o le china bo o de kaka kple pour la salmo à la fin de câble va shaker salmo tabla va a shaker que velia ebe mi cho bobo na Yehowa pepe nko ebe mi detago na Yehowa la chondodo kokweme ne papa to agbo po le via panya ke glon melna mitifiala e ba le yi amadebe o de via e dito unto e puna no abeto unto e gbo akoha e dina abeto to ene ya nu yike ne wona o e dito unto de bima menta wonu ya o cho de document o de ya to ape jojome leme Allo no ato le me gake do yin eto ai odita eto abe jojome la zecho eye atema klobe nyawo baba de bia eto a be dele me tanene ma pepepe no aneba maubo a mawu ya tro agbe no no nyawa ne mawu tro wa popofo afodede o nu ona o agbe no no wa mawu acho ye pe jojome ateme o Adonebe a subuela, a subuele, a chondodo, kokweme, ko, do pak baletafe, tekibla ton vendrelia do, pak baletafe, tekibla ton vendrelia, ke esike, o senya siala, to pe jime, e yo bona petru, ple apostole mamlobena, nu tuo ple no bio nu kawo gemia la, tekibla ton voni, petru, nawo, Bena, mitro, le nyapa jime, mitro, me la benom, abe, mau, eto, eto eneo, kwa mau ikenye to da, kwa epe nuonada, kwa miwo nyela, kwa nu ike ɖuadzi da, nebe ya nye fia, fanfan la, tro, Nukoko yo ne srona le tobu buo gbo le omla dasi le ontiazon eye de mobe eto be de bagbenono nekedeme mitro nya pe jime eye mia dometo de sia de nana wa demo titane le Yesu Kristo pe nko aji kana mia pe nuvo pe keke ya gbogbo kokoe wa nye no nana Elle est là homme, le bien si a et le papa to la boa. Donc que peut nous nana, ma ou peut dominion, non kata, a kaka, a beome. Le bena, allez ne le cha, magdano ne makeo. Ma c'est là. Be allez si me no chala, ye magdano ne makeo. Bigby, plan Elia globe. Edi da se kple nyabubu kede wuha wuklonu woglo bena mina wa de micho jijime goglo siame mina wa de micho jijime goglo siame Bibla ne vode kia azon Bibla globe
Kayo, elabe, ojibe, vava, wabubo adjio, atrosu, maube pumeto, tometo de ka, eklobe azon, amesio konyala, odemo titanao, eklobe konyakle ticho. Omeklobe Yeme kwesebe madasile akpasese nu na nyonchi olo. Yeme kwesebe madasile jokanye onchi olo. Yeme kwesebe madasile akbenono yanchi olo. Ao won to kwebe Comme papa ganka onyena mi ale be nyatros du mau vio nyatros du mau be pometon mi dinu ya kaka mi mekwe wa azon ikemie jesia ila bo khonya kple jijo otemo titano nkeke maji eye lubon anu abe an kekere ka kwemalo wa anu abe lubon akpe eton tokpede apostolo aunchi eye o khlew tipo khlew eye o le khlew gede ma ovio do me fiansi ya hallelujah eye ma la bono be vigne wezon enyon tu yava nyonu yava de kade bi yava Christo nto aklew akpobe bodon sike Calvary ye bossa sike ma wo kple kunyala tisu gantia wo na me yada kemia me yo le tepe ya yakata mia kpojijo pakple o aglombe amede kampeton ene aton amama toma akpe aton pe amandre wawe ya papa to la bo tipo akle o de ma ovio do me fiansi ya eye pe blan vo velia abede kama me o kata onu apostolo pe nu fiafia ble hambobo mi segomea o mega poto gaido pe chan ba gbenono ko kwaji o mega gbogbo yin de chan pe nu ona ko kwa o abada dodo chan pe nu gbegbe wo ji o pa gbenono tro eye wo pe hadede ha tro o mega le de pometem pa pele bibiti me to ameyo le zozo le bibiti ame o mega le hado pa pele ke wa so o na apostolo pe ha bobo abolo kaka gbe dodo dame e ma Yohana wo e va petola gboa anu egbo atro le ti o me e agbe wa to agbe yeye eye agbe kinyawa atro kenkem le Yesu pen comme Petro agbale gbanto pepe yene aso e ba peto agbo nu kan wole na obe na wo de bia ga poto no num abale kemi no num cha mu achi kotame awo jirata kon wo nu gbegble wa agbatupa to ame agbatupa ne tanamo de bia ga poto no agbe bada mo katanji awo ifi kemi va mau fofo la gbo Yesu Kristo yikenye amesike bobodo kui yikenye ambedome fatu mi azomi fa Yesu la bola ko dada be nyame galo passe se be no me galo azo me kawle be mianio ezo yikemi fa fofo la gbo esikemi Togo to nya ba gbe flo ya penu bada on yo mi ona chami Togo chonu mo mela no kawle be nya o Petro gbanto pepe ye ne abe ido to enela sera ni gana nya panyi no nadi chanto panyi no ene o pepe wi aton kabum abe alesi amesi yo mi vela maule yo abe maule yo mla eye le ko le be maule gbenye jitom le radioadji le yo le pienti abe wa memare va maule yo kwati jiba kola de atone ma wa atone po yo le pienti ya jesiwe eye ekhlo amatohe amagedoli le chagla la cham le yim ayo melem yo yo begbe semo oya tokede
Mau kaka ekwa gbenono ebe me di be ma wo nwi na made ma do made ba gbede ji eye o le yom eye o cho be susu to dare ji o egbogbo be vinya me le yom ebe di abambe sike yo mi ve ne le koko enela nene make mi o ha mi no koko e le nyapanyi no no o katsa me apeto malon atona Lord, I will be apeto manyeto wola on the ple no binye segome be nye va dutoƒo nyanye kaka eye cha afi mi ava nye no mois ji na cha azo le takpekpea gakpa magatro gbogbo ayi de diviti me be nu na o ti o ke never le nenema ke bidia de ke ma Togo tso takpekpea me nono na o elle be mawia elle chicho me nui now elle jibe ya wo nui ade now elle yo be binye mele yo la vala be nyame sikele yo de mele kokweta wo ha no kokwede le wanyi no katsa me pepe wi ate eglobe elle be na wo nle di be na ejibe agbewa ne sokpa kple nu si o ŋlɔ tsɔ da ɖi ya edzibe nagakpɔtɔ nɔ nu piti wɔwɔ anɔ nu baɖabaɖa yiwo amewo ɖo da ɖi wɔwɔ akpasawo do agana nu pitiwo kple nu baɖabaɖawo do ebe dzibe ɖe agbewoa ne sokpa kple eya ƒe nya yiwo ŋlɔ tsɔ da ɖi ya ebe mi nɔ kɔkɔe elabena nye la mele kɔkɔe. Awel agbome mebede atsɔ yeƒe dzesi ade agbewome eye natrɔ zu ame yeye keŋkeŋ ebe eye agbewo la aɖo atsɔ kɔkɔe na Yehowa agbewo la aɖo atsɔ na Yehowa eye enu vɔ maganɔ agbewo me o ede baɖabaɖawo maganɔ me o nu vɔ maganɔ agbewo me o. Apeto le tina wa klonchi o kenkem dziƒo akpɔ wa dziƒo la kpɔ be ame ya me miawe dziƒo do atsɔ ne dziƒo ne do atsɔ no le zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me nutɔlia miakpɔ enye ame si ke wo wɔ ɖeka kpakple dziƒo fofo la ame siwo wɔ ɖeka wɔ doƒo me wɔ ɖeka kpakple dziƒo fofo la ne mi wɔ ɖeka kpakple ma ɖe doƒe kae wòatsɔ mi tsɔ da ɖo Ezekiel ƒe agbalẽ tabla ve miakle kpekpe Ezekiel tabla ve kpekpe bla tɔ̃ vɔ adrelia ebe eye makplɔ mi eye ebe mana miato atsikplɔ te yi eye makplɔ mi ayi ɖe nubabla la ƒe game ekpea ebe ɖe ne si ke alẽkplɔla le yeƒe alẽviwo xlẽm ɖeka la etsɔ na ebe atsikplɔ anɔ xlẽm ɖeka eve etɔ̃ eye yiwo katã to atsikplɔa gɔme va ge ɖe kpa mea ye tɔe ekpea ebe aƒetɔ be ɖe nenema pɛpɛpɛ yele wɔwɔ ge abe alẽkplɔla ene eye yagblɔ be ame ya vinye ya vinye nyɔnuvie ya ame ya ne mawo kpɔa ne le xlẽ viawoa elabe vinye tɔxɛ ɖe ya ne eto ebe atsikplɔa te va yi ko la be vinye veve ɖeka ya eye ekplɔ be na bla nu kpakple nane adzɔ le agbome magblɔ nya ɖe na wa bebe mi dzi be miase hã Ezaya tabla tɔ̃ vɔ nyi Ezaya tabla tɔ̃ vɔ nyi ebe kekeli ato le ŋdi nu yiwo katã tsɔ etsɔmewo dzi nu yiwo katã do tsizi ɖe tsɔmewo dzia wo katã dza kaka eye ne nane li me dzi be ɖe le tribune ne klẽ oa Yehowa la si zo ɖo katã dzi wa kaka ale Yesu ƒe nɔvinye na klẽ
My daughter evi nye nyɔnuvi mebe agbo la klẽ la vi nye ŋutsuvi agbo le keklẽ ge nu sia nu yi ke adzi be yeatsɔ dziwoa madeke magasi amadeke magase ŋkɔ o be ƒe nene gakpɔtɔ na o mebe ɖe eduma ase ŋkɔ o kekea me ase ŋkɔ la ɖi elabe kekeli wa akaka abe ŋdi ene gblɔ be ŋkekeli nyea aklẽ kɔe eye ebe wo lãmesẽ akaka kpatakpata gblɔna be amen minya ebe pasteur dometɔ ɖeka ebe siale si ke ƒo anɔ la nenema ke nukunuwo hã la akeke ta ɖe dzie ma lo haleluya exɔe le fiesi yabɔ eye aƒetɔ la nena wòa anɔ anyi na wò ɖaa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Exɔe la xɔe bɔ la eye dzi gblɔ be ɖe ekema wo kekeli aklẽ le vivitsi me eye wotsi dzi anɔ abe ŋdɔkutsu dzatsi ene abe ŋdɔkutsu dzatsi ene la esia yi ne fɔ le ŋdi la eye ne kpɔ ɣe ƒe keklea naneke le keke yame naneke le anyigba ya dzi naneke le agbe yame la mate maxe mɔ na ɣe be maga aklẽ o eye wònye nu mavɔ abaleke ne nua gbe klẽna enu kena ŋdɔkutsua gbe dona klẽna ko la nenema ke akpe o hã la nɔ ye ma lo amen wo lãmesẽ mea akpadzia ele kpɔ gaɖeɖe blibo naneke ŋutɔ abe dɔléle dɔvɔ le ŋutilãwo be teƒe ɖeke ŋutɔ ma azi o ɖe to nenema ke ebe wo lãmesẽ ato kaba matsɔ nane tsɔ fiã amegãwo ŋutsuwo nyɔnuwo wobe agbe wobe kekelia aklẽ akaka ɖi eye Mawu nana be evana me abale si ke ele wɔwɔm na wo la Mawu la wɔe na wo hã Kristo tɔ aɖe le Mawu dagbe le ŋuti tso abidɔ fɔndi aɖe me eya manɔ afi ke nɔ takpekpea wɔm lolo enɔ yavalawo dzi egbea magblɔ nɔ be lãmesẽ wa le trɔ ta nɔvi nyewo vevitɔwoe maɖe gbeƒã aƒo na mi tsɔ ku ɖe kristiana ŋuti ale Mawu yɔdɔe eya afia wo be wò hã wò dɔyɔyɔa ele mɔdzi gbɔna na wo hã le Yesu ƒe ŋkɔ me nɔvi kristiana miedo dza na o gblɔ miase. I am an usher patient for the years I cannot remember. But abinɔƒodome be dɔ veve ɖe ŋutɔ nɔ ŋutinye kaka akpe wi atɔ me ame ve tsi kɔndzi bɔ akpe ne Mawu le eƒe akpe veve lia mea miabe sista ɖeka ekpem be ma yi ɖe Kumuyi ƒe Dutoƒo Mawu nya kaka me be nyemate ma yi o ebe mava eye manɔ yavalɔ dzi manɔ ekame So on that very day, eti ke Pasteur Kumuyi gblɔ Mawu nya le gbedodoɖaƒe gamea eto asi nyanya ŋuti be ma da asi ɖe afi ke le ve ma fi kake vevesesea le ye metsɔ asi nye ɖeke tsɔ da ɖe ƒodonye dzi eye
wo give the glory to the yo Almighty tolele God. nyaƒe ŋkɔ Since that akpene night, mawu nɔviwo the altar nɔvinyewo has vanished. tso zama me altar tsi ke ya again. ɖi I cannot eat abidoa anything I want to abiakulo eat. So I give abiakulo glory to the o Almighty me dzi God. ma da akpe ne Baba Yehowa Kumuyi, be God bless you for us. papa Kumuyi mawu ne yra wo lo amen Transfer that miracle. nukunu ya ne tsɔ lo hã gbome fiflai hallelujah azɔ eki ke wowɔna vitɔwo vinɔwo ele wɔm na ɖevi vifɛwo gɔ hã eye ma ƒo na mi tsɔ ku ɖe ɖevi ɖe ŋuti kɔtɔ Mose eye miase nu yi ke ɖevia ŋutɔ gblɔ nukunu yi ke Mawu wɔ nea ne matsɔ aɖo kpe edzi be wòha nukunu wɔa enye zãyame lo keto ye wòha na xɔe se be wòatrɔ zu tɔwo. My name is Bukola Moses. Konyetɔ Bokola Moses ɖevia And struggling from hours. ezã He sia has a zã fana vi serious and kakakakaka chronic stomach odome ƒe dɔ vɔ̃ɖi vɔ̃ɖi when ɖevia Daddy ŋuti Kumuyi come down to Lorry eyi for ke the Pasteur global Kumuyi crusade. va I Ilori happened to be there. le nyanyue The kaka first ƒe day, second day, wɔnawo mea third day, I could meva not ŋuti come ma because keke of the keke etɔ̃lia dzi nyemete problem. va o le The ɖevia be last day, which is ƒoxia on ta Tuesday, I was preparing to come. ebla na gbea menɔ dzadzram ɖo keke Problem mamlɛa come dzie ma up again. be mava koa edoa gaho In fact, edoa the illness gaho is ne serious ɖevia that I ale gbegbe cannot control. I've gone for medical eye treatment. me Even dze people kɔŋdzi mɔ around me, my ame yiwo neighbors trying katã to kpɔ bring ma that up for the boy to miaƒe use. metɔ But katã this wokpɔm it kaka be cannot solve the problem. nu But ya that yewo last menya leke day, yeawɔ vɔ gbe ma I gbea was like, I don't know what to do. ele I kɔ be lose control. When I got ewɔna to vɔ le the nunye the baby was still crying, eye struggling medzɔ with the kɔkɔ ɖevia va stomach. takpekpea But then, when Nɔ avi fam. Pastor Kumuyi prayed, vɔ yi I ke laid my Pasteur hand Kumuyi upon the do baby's gbe ɖa stomach and metsɔ upon his ɖevia head. tsɔ da ɖe Then, ɖevia be ta dzi From then, we Evolu. round up the program. I go home. Since the Takpekpea last day kpa. of the crusade, Nɔvinye my baby has received his takpekpea healing. ƒe Is enu you can see that keɖekea he's smiling. evinye In xɔ fact, he's katutu very everything, evɔ la anything. He can ɖevia play ya le to ko anywhere. nu He's no longer le crying tɔ and cry and cry fefe anymore. megale avi He fam has had afa his viwo tso victory gama me and dzi he kea has his evinya testimony. exɔ You can see dɔyɔyɔ him playing, miatɔ mi kɔ laughing, be ye ma ɖevia etsi le dzɔm be azɔ ye haya hallelujah Amen. amen And crying. avi fafa woa wonu ne so le agbewo me Suffering. vevesese be nya wonu ne tso le wohã agbewo me lo eye mewɔ ɖeke me afia ɖeke me yafi sia fie glo nyemenya le ma wɔ ɖo ao magblɔ na wo be ɖe akpɔ ɖo ŋuti la Look at that verse. I was gbɔ kpekpe reading. ma yi ke mexlẽ na mi ɖa They elabe kpekpe ya tɔwoe ebe tɔnye la It is mine. ebe tɔnye As thy life ekema break forth, ebe kekeli wo akle and thine hair eye wo lãmesẽ ato with it. kpata There will be no eye naneke ŋutɔ magadza agbe wa o hold up. naneke ŋutɔ magalili wo ɖo Delay. naneke ŋutɔ magahe wo ɖe megbedome o Coming to you tonight, tso your word fiesi ya speaking. ele xɔ nukunua le Yesu ƒe ŋkɔ me Right. ebe wo dzɔdzɔenyenye ato le ŋkɔwo eye Yehowa ƒe ŋutikɔkɔe axe megbe na wo Your axɔ wò domenyinyi la salvation. ɖeɖe ava na o Healing today. gaɖeɖe ava na o The nature of God. Yehowa which is ƒe the nature of yayra holiness, Yehowa ƒe dzɔdzɔme ke nye kɔkɔenyenyea ele ge ɖe agbewo me le kpekpea Isaiah ta blatɔvɔ kpekpea me nyia nu le Yesu ƒe ŋkɔ me ebe ɖe Everybody. ebe wo haya ado kaba la ado kaba ado kaba leke ɖeɖekpɔkpɔ la va kaba dɔyɔyɔwa ado kaba katutu la va kaba kɔkɔenyenyea age ɖe agbewo me kaba
wodome nyinyi evio nyɔnuvio yakɔ ƒe domenyinuwo be yayra ɖeke na ƒe ɖo hã axɔe kaba hey gamewoe ya be sia me ne bɔbɔ ta miamia ŋku azɔ gaƒoƒo gã ɖe ya gaƒoƒo veve ɖe ya be egbea tsɔtsɔke ɖeɖe gbogbo gadzi ƒe nukunu ya ɖe ge ɖe agbewo me kaba kaba bɔbɔta ele dzidzim be Mawu ne klɔ wo dzi ŋuti nu vɔ yiwo katã ne wɔ le agbewo me kpɔ la woatutu wo katã na le ŋuti o woadzi wo na ge ɖe Mawu ƒe ƒomea me be Mawu na ŋlɔ ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa mea nu kake kake ne le ya nɔvinye le radio gbɔ akɔ asi dzi enyo ŋutɔ kɔ asi dzi radio le aƒeme ne le wo dɔwɔƒe ne le wo ƒume ne le wo kɔndzikpame ne le wo kɔndzixɔme ne le wo fi kake aƒeme ne le wo fi kake ne le kaƒoƒo ya mea Mawu ya le kɔ wo be ŋku le tsi o eye dzi be na akɔ asiwo ɖe dzi le radioa gbɔ ale be xɔxɔ nava na o le be ɖeɖekpɔkpɔ ya eƒo ta na ɖaseɖiɖiwo eƒo ta na nu sia nu yi ke ate ma sɔ asiwo le agbe ya me eya ta le yɔwom kɔ asi dzi eye nato na aƒetɔ be aƒetɔ medzi be ma ɖeɖe fiaɖoƒea me egbe ebe mi yɔ Yehowa si ke wogale wotsɔ le kpeƒe mi dzi esi ke wogale gagla gbe ebe ame nuvɔ la ne da asi le eƒe nuvɔwo ŋuti eye wòatrɔ ɖe Yehowa nu ekema Yehowa atsɔ eƒe nuvɔ ake eye wòakpɔ nublanui nɛ atsɔ eƒe vodadawo ake geɖe nɔvinye wa yi ke le radioa gbɔ kaƒoƒo ya mea nye le dzi nyawo be wone tutu yeƒe nu vɔ katã na le ŋuti eye Mawu ne tsɔ eƒe dzɔdzɔe nyenye ma wòatsɔ do na yea ne dzi be Mawu ne wɔe ne kaba kaƒoƒo ya me la kɔ asi dzi mato gbe ɖe ta o fofo nye yra wo ŋkɔ le fiesi ya egbe be ame sia ame si ke ayɔ aƒetɔ la be ŋkɔ la woaɖee eye ame sia ame si ke va yi gbɔ la be yemele tsɔ ge aƒu gbe o aƒetɔ medo gbe ɖa viwo yiwo katã va gbɔ o be yiwo katã le ɖo to le afi sia afi kaƒoƒo ya mea aƒetɔ yiwo wotrɔ tso woƒe agbe xoxoa yiwo me la yiwo va gbɔ wa medo gbe ɖa bena tsɔ ƒe nu vɔ akewo le Yesu ƒe ŋkɔ me tutu woƒe vodadawo katã ɖa le wo ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ na woagbe yeye tsɔ dzidzɔ ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ tsɔ de wo me be tomo ƒe amenu veve me la no yia womagawɔ nu vɔ azɔ o woanɔ agba be Mawu be vie ene aƒetɔ ɖo kpe dzi le woƒe agbewo me akpe be woe ye mɔnukpɔkpɔ ya to lɔlɔ wɔmenu veve me la ege ɖe woƒe agbe me kaba do gbe ɖa be dzidzɔ kpakple wo gbɔgbɔ la ne ɖo kpe dzi le woƒe dzi me kaƒoƒo ya me le Yesu ƒe ŋkɔa dzi me do gbe ɖa le akpe ne Mawu be ewɔe na wo vɔ eye megadzo le radioa gbɔ elabe zã ɖe ya mie le nɔmbawo yɔ ge yi ke dzi nato ayɔ ne woaxɔ le ekame alo kagodo ne woana wo toƒo ɖo nyuitɔ woana wo toƒo ɖe vevitɔwo alebe nate ma kpɔtɔ anɔ Mawu viwo ƒe hame eye gatsɔ ye dzia Mawu ba me atrɔ ava zã ɖe ya eye wòado gbe ɖa ɖe mía ta alebe míaxɔ míaƒe domenyinuwo naxɔ wo domenyinuwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me akpe ne Mawu be wòtrɔ ya hane ge ɖe Mawu viwo ƒe ƒomea me ke nɔmba yi ke miana le gaƒoƒo ya me ke dzi miato eye woana mi toƒo ɖo nyuitɔawo la nɔmba ye nye esi ayɔna mi bla 7 ɖeke o kple amene blatɔ vɔ nyi
93 04 38 38. Allô, Agatemayo 92 32 0006. 92 32 0006. Blacheke vove, blaton, vove. Nanekeo, je peux faire. Nanekeo kple amadin. What to say? Watching on online. Just give your life to Christ after the pastor's message. Welcome you, the family of God. Mieyo blacheke voton. De keo kple amene. Blaton vo nyi. Blaton vo enyi français oube 93 04 38 38 92 32 0006. Mi yo nomba yao zideka yoe enumake yoe zideka eye wa ahole ekagodo eye wa anao tofodo wanao nukulamenya wadonu sen eye na cho onko ana ehia gbedodo da wato gbeda de tao piensia meledo janao tipo le kpo jijo chonchi o tipo le kafu o eye mao don la o ke abo eye o le do jana o la bena on le dibe jijo nona mao fofola penkume ne nous vont là de ka tro eye pe chime hallelujah jijo le jipo le fienti ya de tao o nuchu mata o nyonu mata jijo ele jipo e jijo make jipo le do le kore chime na o ha la bena ha nous vont au 400 au tutuida au cloida le nchio au clo nous vont 400 dans le nchio au tutu nous vont 400 dans le nchio et y trop mau pevi que fiensia mais gagner satanato au tout un corps les tipo de me o dome le ekubale ame e yo nglon ko de agbe mavo o nglon ko de agbe mavo me yila o dome hallelujah sande ya ma open nous saint e ja get agbe o me e na ho dome nyinu akho yayira ikenye wona mesen ikenye uvuvu popo ikenye nutifafa ikenye chicho ikenye ke yayira vuvu yo jimnelea Jacob la Jacob agbogbo aho yepe domenyinu e meganglobe be wo yayira o dometo de kai nye be wo kekeli aje abe agujejene wo haya ato kaba ojojo nyenye ajengo Yehowa penchi kokwe ahe megbenao hallelujah all the headquarters betotora jiazon Nenjebe etem wo yo yuanchi do voa yene yo nomba yo mi yo fifia bayi eye ne cho nko kple adresse kata chona ke le maji mela maupe amea atrova va bia ya yarao akore nya pagbeji eyata medibe nakpoto no radio agbo eye le maji mea chifo le new wogenao chifo le nuit wogenao et attends chirado la benane jacho nous y keme susupo
nu si ke me have tsɔ time kpɔ to pray. nu si ke me Expecting ŋuti me great bu things. kpɔ o Come upon Yehowa you le tonight. wɔ ge na o le fiesi ya elabe wò Mawua ele agbe For our people that are having problems far away, gbedodoɖa dzi that azɔ are not here, gbedodoɖa nye you be na can bia nu Mawu connect with that person, na stand ƒo in nu for ƒo the kpakpli person where you are, ele xɔme o and that Xɔgame miracle o will touch ele them salon over o there. le kekenu o le dzodoƒi o Tonight, ele eʋume yo testimony is attached ele to your life. dɔwɔƒe yo fikakene le o Double lomedzoame o triple lome testimony. ƒe The blind gbɔloguiwo will katã the lame yiwo will le walk, ŋkɔ the deaf will le hear. se radio shive ya ƒe ŋkɔ le kaƒoƒo ya mea nukunuwo Mawu Get dzra ɖo ready. be yeatsɔ Get na wo ready. le fiesi ya The man Dzra of ɖo God is coming with na be anointing and Mawu power. ƒe amea etrɔ gbɔna And I kple want our supervisor to ami please sisi raise up tɔxɛ their aɖe flags. Our Father in the Lord is already here. You're welcome. akpe pastor va ɖo vɔ Everybody praise the Lord. kafu na Mawu Then ekema shall thy light break forth ebena as the wo morning. kekeli adze abe akudzedze ne Health, wo hayahaya my health, nye hayahaya my healing, nye dɔyɔyɔ my deliverance, nye katoto my miracle, nye nukono my dominion nye dziɖuɖu kpɔkpɔ shall spring forth. ado speedily. kaba No delay. magahe ɖe megbe o As you're here, esi ke amen. nase After amen the prayer, kpɔtsia no delay. le gbedodrɔ megbe dome la magahe ɖe megbe o lo Is enukunua eva me na wo vɔ identify at the kpɔ afi si ke dɔlélia le na o xaxa le the disease. le afi ke Lay your dɔxɔla hand menua le and wo raise age up tro asi your da ɖe other afi hand ma ko for the nakɔ asi ɖeka confidence, ɖe dzi kple for the xɔse assurance kple that kaka ɖe dzi speedily be ɖe kaba miracle nukunu aɖe arriveth. atsɔ le eƒe agbe me And after the final eye ne amen, se amen mamlɛtɔ avɔa akpɔ to dzesito be come. Mawu wɔe na yi Father, fofo in Jesus' le name, Yesu ƒe ŋkɔme I thank o you, Lord, meda kpe na for aƒetɔ everyone, da ame everyone sia here, me yi ke le everyone se ŋkɔnye online, ame yiwo katã le to dzi everyone over the ame radio, yiwo katã le over radiowo the dzi le television. telewo There's no dzi blockage, there's no aƒetɔ barrier mɔkenu aɖeke mele afi between ma o la them le and the woawo miracle kpakple power míame of yiwo le God. teƒe ya kple wo Lord, Mawu be ŋusẽ dome o according to your promise, aƒetɔ le wo do it gbedodoa now nua in Jesus' wɔ woƒe name. dzidzi na wo le Yesu ƒe ŋkɔme Lord, I pray medo gbe ɖa be every form of infirmity, lãmegbegblẽ ƒe nɔnɔme ɖe kpekpe of this dɔxɔlamenu ƒe nɔnɔme ɖe kpekpea your way aƒetɔwo katã ne bu ɖa le woƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme tso wobe ta kaka va kɔ ɖe woƒe afɔkɔe dzi ememe egodo fi sia fia Yehowa medo gbe ɖa kasiwo nukunutɔe kasiwo yɔdɔwo wone xɔ woaƒe dɔyɔyɔ fiflae nukunua ne dzɔ le ame sia ame ƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ medo gbe ɖa be kakama yi ke amea ɖo le tago mea kakama ne bu le afi ma le Yesu ƒe ŋkɔme ŋkuma yi ke gbã be te se nɔ be ʋu nakpɔ nu nyui ɖe le Yesu ƒe ŋkɔme nutete le vetome ekpo le dzime akplolui fibrom medo gbe ɖa be dɔmɔ katã ne bu le miaƒe lãme le Yesu ƒe ŋkɔme aƒetɔ ame yiwo mete le gbɔ̃ nyui ɖe o aƒetɔ medo gbe ɖa be fiflae la nawɔ dɔ tso amea ƒe dzɔfitome ye ba kɔta eye wòatɔ gbɔgbɔ nyui ɖe azɔ le Yesu ƒe ŋkɔme emawo yɔ wòe abe dɔmadamada abi cancer aƒetɔ ago be kuxi ayikume be kuxi Mawu ne kasi mi fiflae kaba 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 enumake mixɔ miaƒe dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme
O koko be dɔléle eʋu kɔkɔ le amea ŋuti atso nume ŋɔtsime afi ɖe tinu afi ɖe kpekpea edɔ mawo katã ne miɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Medo gbe ɖa ame yiwo womete le se nu o, womete le ƒo nu o, kasi wo. Woe nye ŋutilãwo katã ƒe wɔla. Aƒetɔ me bia be nukunu be ŋusẽ wɔa to na wo to nukunu be ŋusẽ wɔa mea ɖekawo ƒe aɖewo woase nu aƒo nu le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame yiwo katã ye kaka le wo tsi wobe mate ma tso azazɔli o, tension be dɔ blibɔ be dɔ eƒue ŋe na woa aƒetɔ kasi ame mɔ katã na yɔ dɔwo le Yesu ƒe ŋkɔme. Edo gbe ɖa afi sia afi le ŋkɔ nam fi ɖe kpekpe teƒe sia teƒe me yiwo katã le duta me yiwo katã le afi sia afia dɔyɔyɔ katutuwo lãmesẽ aƒetɔ kaka ɖi kaba kaba ɖo ba gbedzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ menye bena le Yesu ƒe ŋkɔa dzia eva me vɔ dɔ yɔyɔa va me gaɖeɖe va me nukunua eva me vɔ. Aƒetɔ tɔ kpe dzi na ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽa dzi do gbe ɖa le. Hands together for Christ. Kpɔ dzidzɔ. Put your hands together for Christ. Nɔvinye tso aseye. Your miracle is here already. Elaba aƒetɔ wɔ nukunu na o. Ewɔ nukunu ɖe na o. Ewɔ nukunu na o le fiesia. Kiɖoɖo kpɔkpɔ ɖe wo kakawo dzia. Woawoe ema ne kpɔ le fiesia. Kpɔ dzidzɔ. Eye nu si ke na wɔ fiesia koe nye be na yɔ nɔmba yiwo mieyɔ va yi fifia yiwo nye blaasiekebɔtɔn ɖeke kple amene, blatɔvɔnyi, blatɔvɔnyi, blaasiekebɔve, blatɔvɔve, naneke o, kple naneke o kple amade, 93 04 38 38, 92 32 00 06. Ne yɔ nɔmba yawo ke wo la na tsɔ wo da se ɖiɖi tsɔ do ɖa le mía katã míakpɔ dzidzɔ míatsɔ aseye ɖe nu siwo Yehowa wɔ na menye be aƒea me edɔa me le mɔa dzi le ʋua me le ƒikake nelia Yehowa kasi o Yehowa ʋukuvi na o Yehowa de tension dzo nu yi me wɔna tsã wa tɔwɔwɔ mebe tɔwɔwɔ ŋutɔ na kpɔ be ɖe Mawu wɔ nane na ye Yehowa wɔ nane na ye akpɔ be ɖe edɔ lele ba ba ma dzi ke ne le ya tso la badzi meganɔ abadzi ke o tso la badzi tso la megavɔ tsitre anɔ anyi elabe vovɔ ehayavɔ Yesu wɛ na wo vɔ aƒetɔ tu kawo vɔ eso kawo le ŋuti o edɔa ebla wo da ɖi la edɔa ebla wo da ɖi edzagbe adalɔ do kpo esusume kɔzoto eye edɔ madamadawo katã na be egawo dome gblẽ Yesu wɛ na o ewɛ na wo xoxo vɔ ewɛ na wo enumake eya ta yɔ tsɔ wo da se ɖi tsɔ ɖo ɖa ne mía katã míakpɔ dzidzɔ atsɔ aseye ɖe Yehowa nu be ewɔ nu gãgãwo na mi le fiesia Mawu yra o ke ɖe míele la woda se ɖiɖi o. Beautiful testimonies. We'll go to Passcode live. Online. Praise the Lord. My name is EÜEGBE Enelia. I'm here to thank God for what He did for me during the global crusade. My baby is 1 year 8 months now, but when he was just 3 months old, we discovered he couldn't defecate. We tried all means possible, including anal tablets, pumps, fruit, vegetables, liquid food, and everything, even herbs.
but to no avail. And even the cry out in pains, and when it finally came out, it will be hard and black or green in color with blood stain in it. So we went to several hospitals, and then they ran a test. The surgeon said that he has a Hirschsprung disease, that his intestine is not well distended into his anus, and the left cell was missing. So they said they would do a 2-procedure operation for him, and the intestine will first be drained before the main operation. This is the result. Kaka nyonacho résultat lo analyse kata kple radio au le fien e ya kata me gbevo to the global crusade, and the man of God said I should place my hands, which I did, and I said the final amen after placing my hands on my son's stomach, and before I could even take my seat, I perceived the stench of my son's. So since then, my son has been defecating on his own without any aid or any problems at all. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Peace Bobara from Port Harcourt, River State, Nigeria. I want to testify to the glory of God. What God did for me during the total emancipation crusade. It all starts when a man engaged me. After the engagement, that night, I dreamed. A little boy came in my dream and took away the ring and said, this hand will not wear ring. So from that day, dream started. I've been dreaming, eating in the dream, even sometimes. When after eating, if I wake up, I will vomit blood. I will wake up, different sickness. See, I went to so many churches. They do assignments for me. Some ask me, so after the eating and the dream, I should drink urine. I've been drinking urine after eating and the dream. Sometimes they molest me in the dream. Sometimes I see myself in the forest. Sometimes I see myself in my dream. Sometimes I can't sleep. During the emancipation crusade, I was going to buy something when the pastor wife stopped me to just sit for 5 minutes, and I obeyed and spoke. And the man of God, during the prayer, the man of God asked us to place our hand where our problem is, and I placed my hand on my forehead. After the prayer, I went home. That night, I sleep like a baby, no dream, no molesting, no eating in the dream. I return all glory to Almighty God in Jesus' name. God for another wonderful testimony for the Lord. Praise the Lord. My name is Opleku David Idoko from Deeper Life Campus Fellowship, Calabar region. I'm here to testify to the goodness of God in my life. Way back in May, I was critically ill, and I wasn't myself, so I had to go to the hospital, and then I met a doctor. She prescribed some test for me. And I went for the test, went back to meet her, and she told me I had hepatitis B. I was totally demoralized hearing that. I asked her, how is this sickness? She said, it's like HIV. I have to live with it. That almost killed me. So I had to go home, and then back to June, the June edition of ÄKEKE, I had to go to church. I was taking the, and then during the man of God's prayer,
I raised my hand, and then after the prayer, I felt change. Then getting home, I discovered I was getting fine. Clothes that were not sizing me, when I was sick started sizing me. I didn't even know where my belt was again. So I had to go back to the hospital, discovering the change to confirm if the sickness is still there or not. So getting to the hospital, I went through the same series of tests, and then the result came out. The doctor brought out injection, wanting to inject me. So I asked, so what's this? He said, it's vaccine. He said yes, that you no longer have it. I'm here to testify. I want to thank God for GCK. I want to thank God also for Pastor Dr W.F Kumuyi. I pray that God will keep him, continue to use him to do great things and bless life. Praise the Lord. Church, praise the Lord. My name is Brother Osulo from Chibuzo. I'm a core member serving here in Calabar. I joined the Deeper Life Church in the orientation camp. That's at Obubra. Since then, my Christian life has been going awesome. I want to thank God for that. I actually want to thank God. The main thing why I came here to testify is because of a problem I've been having since I was much younger, when I was very tender. That's my left nail here. My nail has been paining me. I press myself, if I press myself, I walk a distance, my nail will be paining me intensely, so highly, severely. During the million-man march, I joined it. Before I could get to 11:11 where we conveyed, I was seriously having a sharp pain there. It's a normal thing. I met the doctor. The doctor actually advised me that I should relieve myself from stress. I should not walk a distance. Sorry to say this. Most times the doctors, they don't give us hope. But thank God for the God of Dr. W.F Kumuyi. Thank God for this program, Total Emancipation. The Lord visited me. This program was actually because of me. When the man of God was through with his ministration, he said something. No one hand in any place you have problem. And raise the other hand. I did exactly as the man of God instructed. And after the prayers, I felt relief. But within me, I was feeling like maybe it's just a normal relief. Let me just give myself a taste, a trial. And the next day, I walked a distance. I never felt the sharp pains. The pain was not there. The next day, I said, okay, let me just walk out. Let me run. Let me run a distance. All these things, I don't do them. Like, I don't play football because of the leg. If I try it, I'll be having a sharp pain. I did all these things. This first day, the second day, the third day, the fourth day. I said, God has healed me. I said, may the God of W.F Kumuyi be highly exalted. I pray that Baba Kumuyi never stop this program. Let this program go from high to high, touch all the globe, because he's doing greatly in this global program. Let his name be highly glorified once more in Jesus' name. It is great. And now we'll take you quickly to the social media. Go to Addis Ababa, Ethiopia, where Abate has this. Abate is testifying. Lord God, Mother, Father, according to his writing, parents 92 and 71 years old, respectively, were having issues. The father had two bended fingers that was not straightened for 18 years, while his mother had a big goiter on her neck. He was a bit worried that they haven't received their miracle despite attending the program for so long a time. But after the service, after the program, on the first day of the crusade, he received a call that the two problems had disappeared that same night, right after the prayer of the man of God. Mind you, they listened via the radio transmission. Our team confirmed from the pastor in Ethiopia that this miracle brought
joy to the entire family. And now, we'll take you to northern Nigeria, Sokoto State, Sokoto Live. Praise the Lord. My name is Obianuju from Assemblies of God, Sabonbreni, Sokoto State, Nigeria. I'm here this afternoon to give God the glory for the healing. When this program come up last month, that was June. One of the palace never gave me the my neighbor that gave me the ambi before the man of God still came. I said I will not miss it this month. For the past month I've missed it, but this month I will not miss it. So when I came to the program, when the program started, when the man of God wants to pray, he asked everybody to hold that place that you know that you are having problem. So I hold my chest because that chest for past it's more than 3-4 years. I cannot move from here to every time I'm on top machine or motor. Even when I visit my children, even they took me to hospital there for no event. Even here in Sabonbreni, I've been buying drugs. You know, if none of them is working, I will still be feeling that pain. So when that program was going on now, one time I saw my chest. It's like my chest want to come out. So I hold that chest and I was still praying. No, I was still praying, but that chest is still disturbing me. Before the program stopped and the chest stopped. So when I went back home, I said, let me try it. So I tried from my shop to house. And I not feel that pain again. The next day too, I still try it. I not feel that pain again. The second one is this my knee. In the night, from my knee to the toe, I will not sleep. My leg will be paining me. They say it's rheumatism. But when we say pour water, I will spend like 1 hour. 30 minutes every night. So the second program too, the second day, so I still hold down my leg. All my prayer was this leg. I was holding this my leg, praying. So after the program now, I reached out that night. I not feel anything. Even since that day, since that night, even my husband was asking me, now what happened to the leg? You're not feeling the leg. I went to hospital at Sokoto. I said no. I said since that program I went in the life, I said I have not feel that leg, everything stop. Even that my chest, everything stop. I'm not feeling anything again. May God receive the glory and honor in the name of Jesus. And now we return to the coordinating overseer for Alpha Location Testimonies. Praise the Lord. We're expecting you to still come out and give your testimony tonight. Don't hide it. The great thing the Lord has done in your life. Come out and share your testimony. Let's listen to the orchestra. Praise the Lord. I'm Dr. W.F, and tonight we want to declare and celebrate with our people what the Lord has done in their lives. I have with me here Mrs. She had a right foot that she couldn't walk with it for about 2.5 years. She had surgery in the leg and took other treatments, but the pain persisted. But praise be to the Lord, she received her healing on Thursday.
Dutoƒo Mawu nya kaka be ŋkeke gbãtɔ dzi. Wa akafu aƒetɔ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè. Ẹsẹ̀ yẹn ti ń dùn mí láti 2.5 years. Ẹsẹ̀ yẹn ti ń dùn mí. Bá ti ń dùn mí bẹ́ẹ̀ yẹn máa ń pẹ́ àwọn nọ́ọ̀sì á fún mi ní abẹ́rẹ́ tí a máa fi rìlíìfù mi. Wọ́n ní eléyìí kì í ṣe lásán. Wọ́n á sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kí n rí ogun ọfà. Wọ́n gbé tí mo jáde pé ẹsẹ̀ yẹn ti wá ń pẹ́ lára mi. Wọ́n á gbé lọ sí ọ́sítà. Ètí mo wá dé ọ́sítà wọ́n á ní kòkòrò ni pé ẹ̀yún ni. Ṣé mo pé ẹ̀yún àárín ẹsẹ̀ ló ti máa mú yàn kì í ṣe abẹ́ ẹsẹ̀. Wọ́n ṣe operation ẹsẹ̀ yẹn fún mi. Bẹ́ẹ̀ ni pé ìṣòro mi ti tán ni. Ètí mo máa ṣe ẹsẹ̀ yẹn máa jiná. Wọ́n rí i pé ó tún padà tún jáde ní ànádá ní ẹ̀gbẹ́ ẹsẹ̀ yẹn again another place. Wọ́n rí i pé ó tún bẹ̀ sí ní dùn mí. Wọ́n rí i pé ó fẹ́ ní ojú mọ́ wọ́n fi bílẹ̀dì ojú ẹ̀ yẹn. Wọ́n rí i pé mi lè fi rìn, mi lè wọ bàtà gidi, bàtà tí mò ń wọ̀ lélẹ̀ láti gbà yẹn. Mo wá fi ọgbọ́n sí gangan náà fún àwọn èèyàn máa rò pé kí ló ń ṣe ní lẹ́sẹ̀ láti gbà yẹn tí ò lọ. Ẹsẹ̀ yẹn dẹ̀ ń dùn mí pé màmá máa rìn. Tó gbèsè mo wá rí i pé ó ti wá pẹ́ lára mi. Mọ́mì mi wọ́n sọ fún mi pé ó ní kí n múra sí ẹsẹ̀ yẹn kó máa rí pé wọ́n á sọ di ẹgbàjáde náà fún mi. Mo á ní lọ́pọ̀ pé bàbá Kumuyi ń bọ̀ ní Àkúrẹ́. Mo ti lọ́pọ̀ pé mi ní wọ́n tẹ̀lé gbọ́n ẹsẹ̀ yẹn ló wá gbé mi wá. Wọ́n mú píṣọ̀ bàbá á fi ìyìn tán fún wa yẹn. Mo wá ya píṣọ̀ bàbá ń bẹ̀. Wọ́n ti wá fi òkúta jọ ní alẹ́, màá fi epo sí, màá fi áńbì bàbá yẹn, màá fi lé lójú pé mo gbọ́dọ̀ rí tèmi ṣe nínú prógámù yẹn tí má ti lè wá. Mo wá dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run tó ń gbèdúgbò tí wọ́n fi ọjọ́ tó ń ṣe yẹn mi lè dìde dúró. Mo máa ń jòkó ní ṣọ́ọ̀ṣì gan ọ̀dọ̀ wa gan, mo máa ń jòkó ní mi kì í dìde. Mo lè dìde díẹ̀ gan, ẹsẹ̀ yẹn á máa dùn mí, á máa ta mí, á máa gbé mi jẹ nínú. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pẹ̀sẹ̀ bàbá pray tán. Ẹsẹ̀ yẹn òun lélẹ́yìí tí mo fi ń rìn, bí ilé fi ń rìn láyé pé mo wọ bàtà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wò mí sàn, Ọlọ́run Kumuyi ó wò mí sàn, ó tú mi sílẹ̀ kúrò nínú ìgbèkùn àwọn ọ̀tá àti ìgbèkùn àwọn èkùkù. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, ẹ̀yin náà rí àánú gbà. Amen. We listen to the next testifier. We thank the Lord for the wonderful manifestation of the power of God in the life of our sister who has testified of the painful swelling, the swollen right foot, that the Almighty God removed the problem on Thursday when she came for the global crusade. The Lord touched her and she can now use her foot without pain again. Praise the Lord. Beside me is Meyaki from Akure, 12-year-old young lad. He had problem of itching eyes and skin for about 2 months, allergic conjunctivitis, and today he is a recipient of the miracle of the Lord. Yesterday he was touched by God and is here to share his testimony. I have been having this problem of itching eye and skin. I used drugs, did not go. But after the man of God prayer yesterday, I just decided to check it. I just discovered that it has vanished. Praise the Lord. Check it up, check yourself. Your own miracle is here. The next testifier. The brother beside me is Branch Clinton from Futa. That problem with his eyes, without glasses, but the Lord has taught him. He was ill of backache also, which before was a problem to him. But the Lord has given him solution to his problem. Eye problem gone. He can now read without glasses. And then the Lord has healed his back. Let's listen to his testimony.
my eyes, and over that, sometimes it will be as if waters are coming out, and I'll be subjected to using of glasses, especially wide ones, nona be echida kolo kuvi mena alo dogolo kuvi mena eye si ayela irola do chichi eye ne ya hanu na sese na ke wa da pe na peto le to mo pa me gbedora mi chova ila don't come to the crusade ground with the glasses thinking that as much as I see Baba, yesterday I have to come and sit at the front, that as I'm seeing Baba yesterday, his eyes will be gone. Although when I left the crusade yesterday, I was just, the eyes was still like that. But when I woke up this morning, I began to feel some pain from the eyes. In fact, that was what got me up this morning. And as I was inching, I see that in some few minutes, the thing went off. And I was like, could it be this thing? And when I took my Bible, I saw that I could see clearly. And now I'm opening the eyes and nothing like that is happening. And again, when I woke up this morning, I saw that I felt some kind of pain, like some kind of rashes at the back of my at the back, and I saw some people, and they were like, maybe because of the change of water and the environment. So, and whenever I hold the back like this, I will be feeling the pain as if something is biting me at the back. I have to go and pay but yet but after the prayer of the man of God this night, it was instant. It was so shocking that I don't understand. Now I can press it and nothing like that is happening. The pain has gone. Praise God and I appreciate God. Thank you, Pastor Kumuyi. Ada kwena mau o nkunwa la fima doro kwipo eye bana bade dase mo penu sen adison Praise the Lord. Beside me is Brother Rufus from Ondo region. His problem was that of excruciating pain at the right molar teeth, and which means inflammation of the gum, gingivitis. He has received the miraculous touch of God and is here to testify to the goodness of God. Let's hear your testimony. Praise the living Jesus. My name is Akiru Jomurufos. We had a crusade about probably 5 or 6 months ago. Had the divine touch. So, as the message was going on, the man of God, Pastor W.F Kumuyi, said something. He said the two touch of God you experience. He said, as I experienced that little touch, he said, the miracle has happened. But before that time, with this my molar teeth here, this right side, I couldn't eat with it. If I'm eating rice, if a grain enters into that hole, it was an excruciating pain. So that one resulted to me using one side of my jaw for eating. But after even the man of God had not even prayed, as the message was going on, I experienced the Spirit of God in a small manner. And that was the end of the excruciating pain. Everything is gone. And since that about 5 or 6 months ago till now, I can use the bigger side to crush chicken bones. Praise the Lord. Amen. Amen. Yaho da sedila bubu. Praise the Lord. We have in front of us Reuben E.G. Paul from
or winner. Person who has been dumb from birth, couldn't express himself, but the Lord has done the miraculous for him. The Lord has taught him. We want to listen to his testimony. Praise the Lord. He's my brother. I personally brought him. He's worshiping with Assemblies of God Church. But we are from Owena region, under Ondo State, Nigeria. My brother is about 40 years of age now. He can hear, but he cannot speak to express himself previously. But yesterday night, when we were there, in the upper location, he can speak unto us after the prayer from the man of God. Secondly, he had a withered hand from about 3 months after his birth. The left hand was withered. He cannot be able to raise it up. But the pain was so inclusive last week. But last night, he can be able to raise up the hand. He can raise it up now. Test him to speak. Raise up the hand. Hallelujah! Hallelujah! Jam your hands together for Christ. Amen. Praise the Lord. He cannot do all this before. He cannot raise up his hand before. He cannot say praise the Lord. Nothing like that before. So brethren, praise the Lord. Praise the Lord. The Lord have done it for him. And the Lord will do yours also in Jesus' name. Before us is Shemilori Ajayi from Akure South in Akure region, Uriota Bele Group. Our problem was that of having pain in her hand, but the Lord healed her on Thursday. Let's listen to her. When she came here on Tuesday, she had a problem in her hand. She said she couldn't lift her hand. And she was paining her really much. But on Thursday, when the man of God prayed, and after the last amen, she couldn't feel the pain anymore. And she can raise her hand without any pain. Praise the Lord. Let us shout hallelujah with the hand and raise it up. Praise the Lord with it. Praise the Lord. Hallelujah. Put your hands together for Christ. Amen. Amen. We now go on online testimony. Let's listen. The power of God online is indeed amazing. Here's some testimonies on the social media. Right from the social media,
We have this coming from Manchester, Francis Watgan, who wrote, I was healed from severe waist pain. After the final prayers tonight, this pain has persisted despite medications. But after the prayer tonight, the symptoms and everything gone. I have received my healing. And also, we bring this to you from YouTube as well. Yeah, Sio wrote, my daughter has been delivered from evil spirits and all the torment she's been facing before now. She is completely delivered. She's completely healed. Multiple testimonies on the PS Facebook page. Also, the power of God taking pains away and curing sicknesses. We take you to Edo now for a live testimony. Edo Live. The Lord. Children of God, praise the Lord. My name is James Eba, Okada Region, Edo State. I'm here to testify the goodness of God in my life. It happened last year, October 2021. I was having stomach pain. I went for tests, and the doctor tested me, and the result came out that I have appendicitis. And he placed me on treatment for 5 days. He told me that after that 5 days, if the appendix is there, that he will carry out the operation for me immediately. But, during Crusade, I was praying to God that I don't want to be operation, that God has been for them without knowing to anybody, that same God should do it for me. It was on the 4th of the global crusade that our Father in the Lord says to lay our hand when we have a problem. I lay my left hand on my stomach and lift up my right hand. After the final amen, I got my miracle. But here in my location, in the altar, I heard a voice that, when are you going to know that the appendix is no longer there? Praise the Lord. Then after the global crusade, I went to that same doctor, he tested me, and he confirmed that appendix was nowhere to be found. Even last month, me and my wife still went to that same person, he tested me, and he said, brother, I told you that appendix is no longer there. That is the reason why I'm here to testify to the goodness of God. Appendix disappeared, and we bring you some more from the social media. And from the social media, we'll bring you these from Sulaiman Ibrahim, who wrote, praise the Lord. By God's grace and mercy, I couldn't walk for some time. I tried, I took medications, but all to no avail. But as I attended the crusade, and after the prayer of the man of God, my legs received strength. I rose up, and now I can walk. Also, we have these from Isaac Abraham from YouTube, who wrote, praise the Lord, I am healed. I've had a sharp pain in the left part of my head for some time now, and I've defied medication. But tonight, after the prayer of the man of God, I got my healing. The sharp pain in the left part of my head went away, and now I am healed. This one is also coming from YouTube. Nati wrote, praise the Lord, I am healed. I was feeling cold and feverish for the past 1 week, but after the prayers of the man of God tonight, and the mention of the final amen, I began to sweat profusely like never before. And shortly after that, I received my healing. All cold and feverish feeling disappeared. I am healed. And that's the power of God, as we now return you to the moderating overseer. Praise the Lord. Let's listen to the orchestra. Yasi Haji how.
Amen. We listen to the next testifier. Is Mr. Amen Gosinafa from Amen Gosinafa. He had difficulty with breathing, dyspnea, and swollen leg, but he received the divine touch, and the Lord brought an end to his problem. Let's listen to him. Praise the Lord. By the grace of God, I am Brother Ame Gosin Alpha. I fellowship with Agula Group, Akure North Region, Ondo State, Nigeria. By the grace of God, I am saved. My testimony goes thus. It was in July 2028. I was in the farm. After that, I started having cough. I thought it's a mere cough. Within a short weeks, it developed to difficult in breathing. And it became serious on me. My 2 feet started swelling. And my chest started expanding. And my heart was beating as somebody that have cried for long. I've been to very many hospitals. It came to a time, my wife told me to go and remain in the village. But I said, I believe God. I asked the doctor one day, because I went to hospital, took the x-ray, and they said I was having heart infection. And I started going to hospital 3 times, sometimes every year. And it's in Kogi State, one of the missionary hospitals. I asked the doctor one day, I said, please, sir, when am I going to be free? He said, this heart infection, he said, it doesn't have cure. That the only solution is that I should continue taking the drug. Then, it was last year, November edition, Wonder for the Church from Calabar, that I attended, and I believe God. In our location there, I said, God must touch me. After the administration of the man of God, during the administration, he mentioned my name, he mentioned my problem, that those that are having a lung problem, that God is going to touch them. And I believe God. I raised up my hand, as he commanded. I raised up my right hand, I placed my left hand on my chest, and he prayed for me. After the final amen, I discovered that I had a relief. I used to take drugs every day. That night, I don't take drugs. So other week, I didn't take the drug. So up to today, that's how the Lord has delivered me. Praise the Lord. Listen to the next testifier. The next testifier is Bukola Mercy from Futa. He had problem of chest pain, peptic ulcer disease. It resembles peptic ulcer disease, but the Lord has intervened. He has a testimony to share with us. We said, don't put a Bukola Mercy, you know, Makafu. For his mercy over my life. Truly, the Lord has been merciful. It all started in the year 2019 when I was in school. I could remember vividly. Almost every night, I would have to cry over the night because of the pains I feel on my chest. Some of my roommates can also be evidence of how grievous the pain was. So I give God all the glory because there was even a time I thought it was going to end up. It was going to terminate my life because it was so severe. But telling some people from the experiences and some that witnessed the disease before, they said it was peptic ulcer. So I give God all the glory for his healing intervention in my life. Even to the pains in my bones, the Lord healed everything and gave me total perfection in my healing. Glory and excellence in the name of Jesus. Praise the Lord. Last testifier for tonight. Don't forget the ministers' conference tomorrow. Matthias Glory from Akure North.
He had problem of ulcer and other problems. But the Lord intervened and he has a testimony to share. The Lord has removed that fear and ulcer. That's our testimony. We said, Praise the Lord. Praise the living Jesus. Once again, my name is Matthias Glory. I'm here to testify the fulfillments of God's promise and the proclamation of our GS on our lives. Praise the Lord. During the Impact program, January edition, so I was having ulcer. I don't know where the ulcer started. I was praying that God, I want to see Jesus on my dream. Because he has been killing people on dreams, so I want to see him on my dream. So, the third day of the Impact program, I saw him on my dream. So, as I was about entering the exit door of our location church there at Obasedo, I saw one usher standing at the exit door. So he was challenging me that why did I want to enter? I said I want to go and meet Pastor Kumuyi. He said no, that I should not go because during that time on my dream, he's in our location church there. So I said I want to go and meet him. He said no, that I should not go. He was challenging me. And when our GS now had us, he came out by himself. He said, why is he challenging me that he should allow me to enter? So as our GS now owed me, immediately I vomit something like a nail. As I vomit it, in fact, I was so happy. I said, God has delivered me. God has changed my life. And since then, things have been going well. I don't even know where the ulcer disappeared. And in the Taraba program, when we were in the Taraba GCK, I was having a boil in my armpit. So I was praying that, God, boils have been disappearing. People have been sharing all sorts of testimony. I want to share testimony on this boy. I want this boy to disappear. So it was like the 4th day or the 5th day of the program. The boy just disappeared. I don't even know how it disappeared. When I got home, I checked and checked. I could not find the boy again. Praise the Lord. Hallelujah. It's not just your boy alone that will disappear. All the troubles in your life have disappeared in Jesus' name. Here we are going to draw the curtain for tonight. Don't forget, the ministers' conference is starting 7 a.m. tomorrow. Let's rise up. Let's bless the name of the Lord for the great and mighty things the Lord has done in our midst and in our lives. Let's worship Him. The triumphing power He has sent into our lives. Let's bless the name of the Lord for the clement weather that He has given unto us today. Let's thank God for the minister of God. The Lord has used mightily. Let's bless the name of the Lord because all the miracles He has done in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Our Lord and our God in heaven, we thank you very much for the great and mighty things you have done in our midst. We return all the glory to you. And we're saying, Lord, that as we go back home to rest tonight, your people will see the reality of what you have done in their lives, and they will come back to give testimony tomorrow in Jesus' name. Renew the strength of everyone. And the minister you have used, you will renew his strength. Tomorrow again, he will release power from heaven, triumphing power upon every soul that will listen to him in Jesus' name. Thank you, Lord, because you know your answer. In Jesus' name, we pray. Thank you. God bless you. Good Amen. To my right, to my left, and online. You will never be the same again in Jesus' name. An august visitor this August, the GCK convener, Pastor Dr W.F
Togo. He comes in triumphant power by Christ's redemption, ministering along with our guest minister, Cornelius Cross. The sun will shine from the Sunshine State live from Ondo Anglican Grammar School along Ife Road, Ondo State, Southwest Nigeria. That's the location for the next Global Crusade, 25th to 30th August 22, 1600 hours GMT day and 0700 hour GMT Sunday worship service. It's a GCK gift. Something from heaven, a gift from heaven, grace from heaven, power from heaven.